suenga na tapa ai ni fina ngalo tangata o alala I Samoa fa pea tunu I fafo e fa te tau le por kalame le malo le fa linga leo le te wila po le te wila festival week e fa nga solo I tūsanga uma I le vaya so mua le masino se tema I le saunanga utua le te tai o le malo o le minstafo I leo tangata ta fau na fa ilo ai le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa e to tele lava tangata o lango ina le te wila e tūsa o le taunu ungo lea sa ili ilinga. Ma o le tausanga ea whiwisi lau iwa se fulu na urua I whawa ina I lea polo kalame, I lea nganga au tū o le malo e avea se tau mawhainga, e whato sina ai tangata tā whao mai whafo. Ai toe au talu ma polili ai foi, tū maanganu o Samoa, e lea ngata I tā longa ai whapea I siva ma pese whale anganu. Po tōrus fu whanei tausanga le matua o le te wila. O le whaaringa o te wila, e tā ua tele I le whatosi na mai o tangata mai o e tātou tunu. Ai, mai se lava o tātou tangata mai atunu I whafo e to e whangwai o lātou sotanga. E ala I le tātou anganu e pei o na iei au siwa whaleanga nu e totonu. Ua maranga mai whafo e a wai le whaaringa I le nei tausanga. O le autu o le whaaringa o te wila o le ruafe 2.5 a pea. Fatamau ainga lo sio manga tau fi mau lawa nganu o le nei au tu o lo o taitai ai le pulenga o tangata tafa o mai ia la tau mwhainga e fatau ai le pui o le tatou sio manga ma le tatou nganu o wale atina ina ma le whaawawina pea o le nei atina I lumanai ia mo se lumanai o sio tatou watunu O se vaenga le saunonga utua le te tai o le malo le fionga le tamai te ipale mia, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, na te talai por kalame umo le te wila o le neitau sanga. O le te fono awa o le kalesia whaapapitonga keresiano Samoa, na te tai le saundi ngā lotu, na te talai le te wila. Masa a wai le fionga ile ao le malo mala na masiofo, whaapere sui o le fono sui tofia. E lima au whaafia whaaleanga nuu, Manise tale ni le siva ai lau afi, na whaafia I le pō le songofua, le urua I aso le te wila. O le vai aso ato le nei, wa whaasayo na whauru whale I no fuanga, o lo whaatino ai por kalame uma, ni whangu vai pau, ai o sao nia no fuanga e mawai le vai AOAULI mama, mō le tantu utinu. Wa whauru whale le alama le mila po le manu marufou, o le kalesia kātoliko I le aupuni matapatapao, o fausia I se vaengo ele tau faumuina le tupufia le fio anga o le pea. O le manu marufou o sangato Ioane Viane, o suia I le manu marutuai na tu I lalo, I le tausanga du afes furuono, ma amata I loa sa ili ngā se leni le nā lava tausanga, se iau ina mae am wha urufale le so lua sifuruvalu, o le masina na te neo au kuso. E tasi le miliona lua se lau fas furuono afe tā la, le tau atoa le ngā wenga. Mai valu tau sanga o whaanga solo le fausia o le malu. O ne le ngata o tūlanga tau se leni sāsa ili. Ai o le wha mai COVID-19 furuiva na nofo e ngā ruenga mo le sfutasi masina. O na o vavao e mafua I puipuinga o le tātou o tunu mai lea wha mai. Whadia le whailau tūsi le tala le ngā ruenga na folasia le sauninga le misasa na whapa I ai le malu marufou. E lima matawhale na amatai le ngā ruenga o tongi maa. Ai alu o ina wha popo matawhale ono, mauru ngā li e to lima na langolango malo si atu, I le wha tu peina o le ngā ruenga. O lo o tau anga le lei, ma le lima foai, lea wa mawhai ai e le nei e ka le sia, o na whaatau na uina lo mātou wha moi I le aso. O la mātou te talo, ia whaatu tumu e le ni me wa whanga ngā uina, ona olo oto sila I le tua malana ngaluenga. O ainga wo mai masani ale nei e ka le sia. Mai le ta ele o matou loto manganga. Whaafetai te le lava lo oto manatu I le li. Whaafetai le foai mo le nei ngaluenga le ua tātou patipatia I le aso. O mea wa o tau fua ia maanga le lei aisi o matou e ka le sia,
Le atua pulupule te tele na te toi whaatutumu mea wa whangangauina ona o le nei whamoemoe. O la mātou whawhetai whapitoa. Ila mātou tamā, tausi matanga luenga. Laua fionga pa tele mawola le lua. O laua fionga o le alofa tu noa whaola a le nei e kalesia. Mātou te whawhetai a laua fionga, mai le taele o mātou wanganga, I lau taita inga whale anganga o le nuu o le atua. O le mātou tatalo, ia foai, le soifua, I lau a fionga. A wā le atua, malona fina ngalo. Lau a fionga I le aki e pikopo, lau a fionga Mosese, Vito Lialui, ma le paia ua pota pota mai. O le tau ala mātou ngaluenga, mai le tausanga lua afe se fulu ma le ono, se ia pa ia le aso, e tasi le miliona, lua se lau fa se fulu ono afe, se lau se fulu fitu, se fulu sene. E si dia le lua eka le te leo le whanua e pulea whaasao le suafa whaumuina le tupufia, ua whaamatu umo le lotu. Ai lua sifuru isi ele lava tau le suafa whaumuina le tupufia, ua lisi atu I ainga umo le kālesia kātoliko, I le au puni matapatapao, e na nofo ai matautua le ngā luenga. Pea na sila fia o le kālesia kātoliko I le pea, na le lua e kālesia e whasa ngai whaumuina ngā kātoliko, ma le whakasa, e le lau whamatu matui whanua ye I le pea, le ngata I le kālesia kātoliko, whape fo ia onga le kālesia kātoliko. O le si lotu le na whatu fo I papase ea, I le angai atu lwidima, na iei fo le tau whinga arim fo I puli. O no fausia whasori tu la whono ai, e whale lotu lea. Manu o le whafonga mai le ake po, toa tua nai atu nei, na uwhaiele upu e rim fai pule. Ta o tol me o tu oil falsa, o le kālesia kātoliko I papase ea, whanua e pule I whamuina, ta o tu e whatino I lotu. Ea, o na sa tele foi tausanga, sa ele whiau malanga luanga lusu tolu tausanga. Ea, o na mawhaktasi na mawhaanga. Le la sa mawheloa ia le whatau ina o tu malo le ake po. Na tu mai le lua eka I nei. O le taulanga na whamuina malo na inga. E whatu wai le kālesia. E lua sa furu. E ui aina o lewa o sawa o tirtilo. O te manatu, o te vai atu pia ova atu le lua eka. Ia le alea whaina o le a whai se fufuanga ia mo le atina eina o le kālesia le li. O le tino ki riso. Pe ona whata ua le fionga le ake pupo. Le amanga ngā luai ma le ake pupo. E wha mautu le malienga lea. Le anga o te le tu mau I pea. Le ase me tupu ia tea. Ia o nā whaina lo le lumalai o le kālesia. Ia wha mauina wha tu la fono ia mea ia. Ia vatasi ma le luas fulu eka. Na tuina atu e ngalue ina I la tou. Na muai o mai ngā lue ia le whano ia whanua. O vātu si fulu tau sanga o la tou ngā lue. Ia e le tau tu atu o il matunu. Ia e talu ai le tele o ngā tu spai e loto whamangalo. Whamangalo ina I la tou. A le tātau tonga le. O whatau tonga ina ia malamalama. O le la whapepa. Pea ma whela I mele ake po. O le lisi. Wala ngai le mawhaio na whatau watu se whanua tau Samoa. Pea mawhaio na whawai. Tu sai ma nei taimi ma tu la fono. Ala lisi tai luas fulu tau sanga. O I latou lava e whaonga ina. O I latou na tongia. A le pule whamalu malu I whanua. O le ake po. Ina ia le aise fi naunga e whaia intua oi. E le whaia intua oi nei. E whaonga whanua e ate ai. Le kālesia. Ai o le asaini ai le ake po. E pule whamalu malu. Lo winga o le pule le ake po e ngalua e tangata I nei. O le pule foi le ake po. E mwhaia na adues.
ai le ngalue pe fatino e senga lue ngastasi ele katoliko O se vaenga le saunuanga le fionga fomuina o papo o eti, o lo se e le suafa i le sauninga o le misasa, na whapa i ai le malu o whauru fale, e ala i whaasana launga a le Ubumana TV, a le Kalesia Katoliko i Samoa. O le sauninga le teita i ai le fionga le aki e pikopo, mo sese vito lio tui, ma o lo i ai le teletununga o se malu fau leo le Kalesia Katoliko, o le puleanga Samoa pia o whauru fale, talu ona whiriwhiria le fionga mo sese ma te tai au au, e whaururu iai le pureanga. O toi te pena le vaenga le soifua maloloina lau tele le mtanga aluenga le soifua maloloina, e whaasavari le ngā aluenga le whaia o tuipui o whanau. Ona ua pau ma wa lalo le numela o whanau o mai a whaio lato tuipui, mo wha mai o le misela rupela ma le mami. O le porkalame le mtanga aluenga iana uala o sota inga televavave, na whaelo ai le li fo mai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, le te leo se avanoe to e awhi ai Samoa le wha mai misela, ono o le tūlanga wali ali mai le maua lalo le numela o whana witi, e te tau na ave whaio lato tuipui. O le finangalo fo i leo le li fo mai, na ia whaelo ai le titi o se avanoe o mai ai i Samoa, le isi o wha mai o lo o a fi ai nei nisi o tunu i Afrika o le monkeypox. O le te milei o lo whanga solo le ngā lava le mtanga luenga lo tō titi lava mai a se SEP titi lo i risk o le mpox i Samoa ia whatusa i sia tunu o ia tua o ia tatu le iai so o le risk la Samoa pa whatusa na ia Australia ma New Zealand o le moderate le te minei o le mafuanga ona o la wai le mpox i New Zealand ma Australia e te lea la le tūlanga i ono a fi ai Samoa mai sia tunu o le Pasifika a pe a whatustusa na i Afrika i le tūlanga le i te mine ai a titilo foi la lota o tūlanga o tupui i le lai titi o le pa o whaingu mena o le coverage o la whai o whanau o le por pasene o whanau o mahe a tupui Fai lava si mo lalo le misela temine o lo usa sa fa fi tele o tu wa sia ma filika o lo tro tele la vo la tu wa fia e tele le va no e fento o female misela sa mo tele le va no e fento o female misela sa mo e fa pena ma fa mai lo televivin wa kasi le fa mai o lo e pui fa Se finangalo le li fo mai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson. O le whanau ai o le soifua sanga ta whainga ruenga o le whalaptonga le malo si tau ele tise, i le masina de te nei o ne whapena si paka, a o ngalue le whale leo se leina ele tise ma totua. Ua vea nei ma o ngā tutonu e se suenga o whātonuina, ele pule o maliu po le coroner. Ua whailua i se li poti le newspaper Samoa Observer lea suenga, wa whaavai ni whasidia le pule o maliu, e pei o le mafuanga o le lelongo ina lea ele au nanga o le soifua malolo ina o le pule o maliu, i le malele whaatumuina o le pepa po le form, e te tau na tu ina i ei whaamtelanga uma whaatatau ia fianga o le ua maliu mai le whaavelave na tupu. Na lipo tia le whaio se suenga whaaloto i whale, a le malo sianga tau e le tise whaatatau le whaavelave na tupu peitai, e le oiloa po ua mahe a lea suenga. O le whaatanunga mai le pule o maliu o whaatanu ina i fo i mtanga aluenga o leo, e whaateno le lato pito la au, o le sa ilia uma leo mau e pe o ni whaamaunga tusia. Ma ia sa ili po oina whaia le whaai unga, e ave le ua maliu mo to e sa uninga e au noa, ma le longo ina o le pule o maliu le corona. Tala nao le nei aso, Isilia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o Valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le neo Samoa le Radio Samoa.
mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Talo falava o le tala le nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Winga o le tau mo le so, e iai taimi o le aso le AOAULI, e iai nei timo to ulva solo ai mai le AOAULI, e ono iai timo nga mamafa, mai fa solo ina mama i le fiafi. E angi mai matangi mai le tu matu, fa solo ina angi maria mai savili le tu sifo, anga i atu le fiafi. O le angoto ifo le la i le tolu minute te ai le tu lai ono i le fiafi ana nei. Mo le aso atai au, e ufitia se vaengo le langi au mana i tim pupu e iai. E angi maria mai savili mai le tu sifo, fa solo ina angi maria mai savili mai le tu saute i le AOAULI. E o soa ele la i le tai au, i le toe luas fulfa minute le tu lai fitu le tai au, mai ngoto ifo le la i le fa minute te ai le ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Well, lo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawenawe. Ai muisa le toi fui ato whanau i le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Talo for lover. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. Ele ai se totongi o AOAUNANGA a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I AOAUNANGA a le soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia AOAUNANGA. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Mafa lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le 5 i le afiafi. Ua te tala le la fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwo o kuso i le tuatusi 5 Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Te tala fitu aso mai le iwa le tai au i le fitu la fiafi i le 5 Love Grove Crescent i o Tara. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taofi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 fitu tasi o tasi lua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Via le fole tua o tanto au le manu ia mai le ia so lua le so tonu le masino se tema lua filo fai lona lofa malona nga le lei o le tau au na FOFOGAMUA o le wata tu mafutai le rivainga o le AOAULI sulumatango fi mai ave o le la e uina sa fa pele on puao le tai au na lila ia ma awa ai fo ia madisi taimi o le tai au bitai o i tātou te ilo ai le mātango fiolo na lofa e le tu ua lea mo oe mā uma i tātou. Uma mā lola soifua ma le langi e mama. Whaantala whantu ia au na pa ia le tua i tu tonu o so se whanta whaitau langa lava mā lola te talo mā lola o na sai e langa tui leo tātou pa anga masani ea i le nei fo i a wauli o nai o tātou tambamu tina mā tutua o lo whapele o na tui mai le muli panga tona mo tamalawa le malo si o le nu talo si o le nai tanga iantu i ngā ruenga o le rifo i masina fo mo le rifo i asa fo o le foto a tolu aso le masina o se tema talo si fo i ele i avea le pua o le tai au na le lama le tau saula i titi o le manu lu ma lai wha vai ai i tantou i langa iantu lea i lea onga
Polo kalame o le AOAULI FOFOGAMUA le watanto mafutai whaafutaianto e le talenga yanti tia pe ore ele tau mafutanga mai le Julai iwa se yori mai fo i le Julai se fulu malua le watanto whaatasiai se yori ele Julai whai le fia na nei tele ya nisi o tanto polo kalame whaanga solo le a awidanto ile ri fo ia solua a feo na watali le sua e o nga whaisau lotu tanto wasi siantu se tasio unanga ya mo tang mafutanga se taimia le o toi mamao. Samoa, say eta umaya oloingo, ete salia ea, be afai ea uma na mea, be etelo. Italia ia le tanto le poti mai inai au ki lani si fole di vaingo le AOAULI stasi fo tutua e wanta mafutanga o vai ainga o le di vaingo le AOAULI o le aso lua le ria so tolu se tema e nisi o le tanto au whengano e nai to iti tia maua mai le tanto le poti.
masili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Oni tamato manipi Tony lau pinangalo tapahai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti akolo pe Maesa lepe Ole pepe ole po Fale fitu e fale alili male bata Fa pe amale atu safata A e fia fata umo ala foane sau afa Ai so I ala vale fetu I ala E ama foi fanga tama e masani le tupulanga Fa amane ene Auale mino I tele Ai te uleta alo Malelo to maulalo Oli oli mali Auale pisa o Pato aviri Ole tua inga ua malo Tupu mata mali Samoa le paima le mamalu le afia Usi le mai moa la le yo Samoa wasiwa siva Le tau pau masiana ata Mate uma wa feila ila Oka waka ia lota somana ia Eu amo tole lale masina Ua so mai lunga uma Sulungi ai umalela uelele malesa miula Tamama teine ya pepe se masisiva Ai ulila na fioma Le tau pole lale le yo Samoa Wa matala sile mai mua Eu amo tole lale masina Ua so mai lunga uma Sulungi ai
Sig FOFOGAMUA na puni le vaenga la AOAULI malafantunga ngi mai se matangi se momolia tuaya walofa nei lela momolia tu walofa mo le vaenga la AOAULI filanga ko le wa fantasy mai le fionga ya le ulua yali Aisha Huchi le vaenga la AOAULI ya fa jala vantu le ulua ima lo malanga manuia o nga fea le wa tanto mafutai le vaenga la AOAULI. Ia, e whaataro whaatu FOFOGAMUA i le nei tu lao le AOAULI, ia pe na e whasiling ia o leo ai nei le tatou ala leo, ia o le Radio Samoa, ia i le Taste of Samoa i Henderson, i whai lawa lasi na maa mai mara tatou i tu, ia leo o mai ai tatou ala leo, ia wa fwoi le tu inato niso whasara launga, ia i le vai ainga fwoi o le AOAULI, ia po la fwoi se me tau mawha, e whai o na ngai mai e to tero tatou atu inu e assess mai nei le Taste of Samoa i Henderson, ia matitilo po la se mea papare pai ona ia fonga ina ile nei AOAULI FOFOGAMUA ia pela sisina mai ia tole ya manto na asociação mai tot o da tau ia a poile missão ma con nei AOAULI porque nada su mai foi aceita se foi o le sui la final ia e vamos lá lá tu ia meta sangue FOFOGAMUA ia wa foi le sina felicitata wa tu Patsy mai tai Patsy malo Patsy ia smart na tu no la FOFOGAMUA ia la no ia Patsy ia e la che para do ni se vai no peta ma con nei AOAULI ya na research for asylum level ia only asylum level many previous Samoa ia ka so ina mai asylum that ia lo sa to go stay ia o with pet civilians ia sensationally pengan nei ia o maso o lo mo nei ia te to fatto mo moati tato kunka o ma ko na so ko mo we it's nei ole aso malava o ma to beni lava le nei aso uma no maua ia le salon le musalo fai ai eleni o intuaa saka salo fai ia o tuka ese uma lo saunia fo ele aufengalwenga ia o lo iai ia le sapasui o le siaumeni o le kalimoa o le Maukeni, Mamoe, Pasipovi, Mamoe Sosi, Mamoe Falai, Mo Falai, Bibi Falai, ia Oleia. Ia Malisele la voisi sa mafai ese ia o mato neni lava lea ia po mato mel sa mapalava ia po mel sa mia lo ia so uma pa e fo ia stapo medio ese ia pena tia mana me ka catering ia me ka post fa now ia o
Pai foi bonga, ia so se a foi so se salve ia posso se me foi manau ele assumi ia mo la so catering, et começa catering. Ia mega desserts, ia o ia by sala, by custard, ia poli chocolate by foi, ia lacy, ia o ia lo maua ia maso ke po afalai, ke po asaka, ia ole German bun, o whapapa, ia o masipopo, o afoi, o kulingi, half moon pie, ia po o afoi, pai masina, ia po long donuts, po o ton donuts, ia, tenga foi mako desserts, stuff ole ia le suafai, supoesi, by salo, pa ausi, ia kulingi with custard, ia male pai popo. Se le lava ia lo mo foi amatu pani keke fai tenga se fai ia pa keke saka ia o mato pensa sami ko pensa makana lo ia de chamine ia but pe na pa se mo sola ia o lo ia foi spanso menu ese ia pe na ia ni o fa la velave ia sa ai na Samoa ia lo fala lava io mato address o oi le Lucifer C Henderson Valley Road ya o lo ia foi abato drinks o oi le side le lo ia foi mato woka raw fish ya o lo patawita ya o mato in five foi gonna dine in so mai salamai out in after so something so we ya pato salia balangang fia lo sumai sala mai out yeah it's a esse meu iniciativa yeah lo ia foi amato choices no me pape mai I assume mai sala out mai yeah sila so se foi se choices sila posso se mako plates no me pape na lo salielo mana ia pe assume mai e sala mato le ono tsaya ia so mafua ama ia so tuana ile ono tsaya le ono la fiaso ia malo fano la fa sai ai a taxi ia le na fo boa na wa pena ona pa ona tu mina tu taxi ia visita si fusi le taste of Samoa in the same ia ni si for in ta ma for ma wa ile ta tu fa ai no ia wala bai ai ngore uli ga pena ta wa lo sta ia termine ia le wa pa pena na ma te fo ina ma so solo ma te ia ba pe ola la sala ta mai so te la tu lo pa fonga mai nei tu la li ko mo ya fai ba afa ba ya si mai a patsi ba na ba nei te so sa mo ki wa foi se fonga ma fa nei oli fonga ma lo fa tai le lua I pa wa le fa manantu io na e wantu ale tau au peti mana tua tato sampo foi ele nei vai ngola wo le la vol tanto tu si le lua tu si foi le lusu fa Henderson C Avenue Valley Road ia inei Henderson lele o ia tato taste of Samoa ia asias mai ele malu se tato watino ma lo fa tai ia tato filo I se te mua o le jonga ia le lua ia li Aisha Hooch ia va fo ia le tomita ia Sarah Patia sui na le tato wala le pe odanga ia tu le tu mala odanga ale taste of Samoa ina I au kilani I sifoanga I lo iai ole o te loam fina fila o itala fu e alui o foi le to pe fila o itala fu na le o ndanga le le vai ngola o le wa fia to is fulu mal fitu minute o de tale o le tula e tasi lima I vatolu amo Radio Samoa Aula
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. FOFOGAMUA puni le divango le AOAULI yo ile nei foi timio vai ainga wale sa ilinga malosi fo ile fa wino tute ma faiva no filima ile va no fe to le mani yo le sulu me le la ala wo to va ye tui fa fo so le man tu wa pongi sa mai le fa fo le divango le AOAULI ya utilo ole anto mo le mala mala ma tongo fio le so ile to tua mla udanga fa wo pe ala fionga ile lo li yang al balbana tai ngal balbana male tanto fa le ta vale le jima na ho oro si dai o te hu ya mano le ngalo mano le te wan tai ya fa manu yan toi fa mala sa to mai lo fionga le lo li mano le ngalo o le nganga la vai tasi te nganga te piele nganga fa tai de fo iwa a lo ato ta te le toi pelo ia le na lava lo tali mole a mata ngo fie fo yo lo si fonga ni le fo tu la le oli ya alza tu ma ta vela fo ya le tato nganga le radio Samoa lo fa wa pe ya me se fo ia le tato wata po inga la tonu nei tu la so moni le wa lilo atu le ya ponga fo le la nei tu la de puntia fo ia te matalo e le puntia lava le lo fo le tu ya tato le aso male aso tu fa talo fa tu la ftalenga se manu nei tu la so tau le masani fo ta masani lava ya tia ya fa ke tai lava swinga wa ya ma lo se fo manu ya ole tanto tu fa ma no lava le tasi ma lo le on sai ya malo fo ile tawanta ya toe fama sina ya mo pe tolu mana yaso o le to o le ni toksang foi silo lo tanto valvala ilunga la vo pe manga lunga lo le ya pe ona silfia fo e lo fionga le lo li mal manul tanto tu o le foto a lua so tanto su ye nga utilo e ya li temi te lua fe toi fe lo ya mo to fa yan titia yo o le nganga fa no lava o le swinga lo yai tu lo fa nga sa mo ana suya tu ai ma batu lo ma ia wala ba tuli lo ma ia wala ba foi langa ka po ya o ma tu ai o fia la ba pa uma tu lo po manga ia tau tu ia idea na tu ai mo le tai me tu ta no mai foi la pia fi ia te matalo stai bio luma ia i kun suya ingo ta tu fa ta no ia la mo wai tu tai me tu e fe no ia foi ma le baslaina ia titia ai ole ngang titia le ngang tai ia ole wa tai mo le ta wa fe lo inga o lo po ia so ile tu
pe loa I pe lava na talainga a te mat. Ia o le tūlanga masania o le pisi lava ia ele ngantai ngā ruenga whampe fo I la inga ia maua lava le malosi wanga I antu I sauninga ia le lava vo le malosi ia lona winga ia ua wha moe antu ia au tauna I to anga I le au whipese ma le anga I antu ia patele. O le tūlanga na se man o le tu me we tātou o le tūlanga fo le H letter ua na o le ngā le job and home. Job and home ma le vele wa Ia, ole tūlanga nai pio ni ia mantua aso la iti fia I tūmanga televou ia whasolo tulo fo ina limas furuanga I lunga atu. Ia wa se fo le mewa avi ele wha mua la u fionga le loli. Moni le apela vano ta ua fo ile whatatanga pa ma tulainga ia pia ile yellow whaanga mai Samoa ile that's for so pa mene le whapea ia ngalu ua lo fionga le loli. Wo le taimi ele to pa o fa pati e pa o pe o pala wa fa bo pe o fa malulu ya the life le if you can move ali io o le tulanga nai tonga ye tanto le ni vai tau ya ele down fia I fu ia le ano le tangata ia ta fau ia wa le langa ni mai fu le langa te li ta fau pe le malielo lo so le mo mai mau le langa linga. Tasi lava le mea la tu lo lava la talenga o te alo mtau ave la mau masani lava la tasi na o ke fianga lava ta te lo fatatanona ele ata ele aso ia o le vai fo lava po afa pita u di tatau lava na ata mai ke fia ele ata tu fo ile stangata o le mela como mo medi akama o te mana tua pe ala talenga I ta no ilaso o leva e te fa manatu lava ole o le ata lava le fai le fofo o fasi tau di umai e fia lava le ia e le te mana tua lava e boni lava ale mosta tali le aso ia o wai po ia so ma fai na tama ia ma ali ia ai fia lava ia pa pena puda so fanga wa ia o le ale tau sanga o na just only ia fa met pala ia na o tau sanga lava ia te o lava le fia ma le o le nganga la tau ia o pia o te volta pe loinga la talenga te ma lo fa ia o le tulanga la vole dai tasi au te ilo wa tili aina fia le tina ma le fa na vo ile le anga ia tu le to ona ia ona o le tete le o la tu se le ni nai mau ia ta tu fa bito pe ona fanga solo anga o le tulanga na ia pa taitele lava o le vaenga o ia ma puli ia le tato nanga o umal vai tai foile sa fa pea sa faia ya tato fa nga me alo for tato sponsors mana po sila pia moto telo ila to lo anga I mai sponsors ia o le o te talia in ai le fa funga mai tulanga ia o le pay off no le tavale wala vea situ wa fe le tupela o what o le jeleni o lo mo ai tulanga o le tulola tulanga ile tato wa tulanga ile ia tatou whainga mea alofa whapitoa ma vaenga whapena ia olo whapena to ia na tue saa lava tatou whainga mea alofa a ngai ia I la tau olo whangaina le o nanga po le tautua o le vaenga na waiai le nei vai tau kan mai lava on whale tonu ia tulanga o marketi vai whapena o no lockdown sa iai vai whapena mai se po ia iai ngam tutunga whale malo iai nga pa finance ia ua tu sa o lava le tatou sosani ia po le fa me alo fa mal tele o tatou profiti anga ia ila tu lo fa ngaina le onanga tasi o vaenga e te tau na silifiaina o tu langa lo mafuli pe fo la nei tai au lua ia ta vale tu low lava fa fonga la tunu la vevea le po o ta pena trade in mai tonu wala beta le ia lawa e ta lia so se tu inga ta vale ai tautua nama o te le whātaua ni tāwale. Na o la tō whātaua la tāwale mai a tau o te talina la tō tāwale trade-in, pe uma pe pal tāwale, le uma na tongi e fuafua. Ai e pala tūlanga tau na silfiaina, e te tau na approval of the sanga. Pal tō telepo tātou lea ngai mai, nā fia SML tāwale tuai, patu se tāwale po, ia estea kia tunga. Ia o lele e se tupe, asi pe lua, nā tai tōl se lau, tai whā se lau tupe lo earn mai le tātou ba tato pin fiti mai fa pena io mo tino la mai le se finance and finance le ina
tau sanga se tulanga se tau vale pea fai o se leni na lo umia ai le pea lo fafsili mai fatata no la vai la ngana o fainga venga ia o manisi o fainga me alo fa pe na ia tulanga o tatu ta vale fo brand new Castle Mahindra o lo ye fo tatu fainga me alo fa lo ia le ngate le tau o tatu ta vale tau o pio ta vale fo kampea ngai marketi ia al tulanga fo il fa ngai no la ta vale o ta vale fo ia o lo iai tatu lima tau sanga le warranty tolu tau sanga o tatu ta vale tele pe o na ia tatu Scorpio o Scorpio mo sempia ia ta vale o le te fatu saina pe o le tatu Prado ta vale tele na ia pa pena sai so ta vale nei pitu no foa ono no foa lima no foa e te moa te tono o ta vale fo nei ai le ngata ilea ia pela mana fala uloina o se feino lau tupe o ni fainga me alofa tasi o tamatonga le na avela na Scorpio ai tonu wafe ta lalen sa idea la stonai stai me luma se sila ko dungo tatu Facebook ma le tele no na tatu nga venga i lunga o tatu o pena ta failangi ale message al Facebook pa malu lua tu lava ia le tuai o tele ni tatu tal sanga o leo tu fa fainga venga ni so o ina ia pa pena no taliatu ai bol terminei o no sai mai pe al au mai tatu te poni lua fitu ofa o lua fitu poli oval selau ki mana mer tasi oval selau fa no lua o no lua tasi le tatu te poni vala au fua tatu tua tusi o le lua balu Ekenset Avenue ne o tau o lo ele tatu tau tua fa tau ba ale tatu o nanga o le vai so fo mo fa tonga Samoa le patalinga te manu o lo tapena ina ise tatu concetti o alo pese o tatu malisi tamatua malisi o la fatino ina le vai so fo ia o lo mala mia po lau lango ia pe a papea no ia na su mele te MC le tatu fa moi le tatu Maslin Orleans o lo tu fatasia le conteti ia pe na ia alo pese le tatu onga ia le sunga fa Randy ma lau pois ia papena fo le sunga ia bailua ia o Lose Dominico Tommy Dominico ia Peter Dominico ia manisi lava fo alo pese le tatu onga o le papena on fa fiele po ia se tenho duma ta fatata no al terminei sa mola tu pele pa tele lo anga lei pa tai fo pa ngai no la una la tama fa na pa manuele tu le ne ya so e mai se lava la sunga tai palanga tu e mo le ta pelo inga e ta menga le ko se kusi pa no ploma na ta mo yo kia ai pa tai mo la no yeah, manuia la singa o finga yele finga le lo li pula le totumala danga ale jima na wholesale oro se pe ora e fa funga GA le ring vai nga o le AOAULI o le wa toi tolu minute ona tale o le tula e tasia ta fole tasia o dan tu tala i vai fanua e pe ona te pena mai ai le sunga ia se yuli o malau lefi ya wala vai le longo puili o lo topa ia malo o tomalu i le ring fo ia AOAULI o le ya sulua. Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o ta avale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ama pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o varu selau
fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu. Whai mea alofa I ainga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Mga umia se maafa mga kosyo kingala I Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongo se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Moi votu. Amo. Tua fatal fatule ni oli telefon mo le Samoa slima I tolu amo ya kiloni nei tala Samoa. Musulum tanga lu ngati na lo tele fa mongo tanga ta fa lo tia mai sa wanga o tu singal malo. I foto ele fono le pasikal mana ongo saina. I talonga ele imawina lava All Blacks I tala mai le kapia le langi tu sama de score Springboks sa se dese ya I fa fomaya I falo telino ni tala o le fa ona fa fiti alo tiro le sa fio tanga te sa fa o tia mai sa wanga le malo ya la to failo fa monga o mo tu ai fa no ai le tamata I lo yo tu lai mo la to o le sipanga o tu or company lo ya ale Cooper Lico Sonia Cooper o tu lai mo la to sa fa ola tia mai nei sa wanga ta I taua o le fa unga matanga lu ngai u lava I le fa unga fa mastonga maulunga sa ya I le luva esterwine sa fa yer fa unga le fa masino Justice Paul Maya Kuso I le ma fa yer office ale malo ona fa unga ina ile tula fono le Privacy Act ai po le tula fono fa mastonga maulalo ane e bloka I tangata sa fa ola tia mai I le sa fia ila to failo fa monga o le commission so ngale malo le Royal Commission ta faia so ngai ni sa wanga sa la tu mawai o le totelo tanga te sa fa o le tia mai ni sa wanga sa fainga ta tele sa fia ya la tu fa monga ta wai fa fi tau le au fia le umio te ni tolo ya le sa fia ni paila ya po le mo fa monga ele o ato toa a po le matua to tu si tu si ina umo fa mtalanga ile le poter komisi sa fa matu ina ya you lai o ta wai o whainga whapol kiki, ma te iulo tau tua le malo, e whaaro la tau taimi, le malosi, ma la oa, ale au tongi la fonga e na nā, ma whaalafi ei ne whaila. O na toi whinaua I lea whaale tū la fonga whaasanga I tanga te sa whaola tia, mo le pui pui o I la tau lava mai ini tau I o tūpere tongina, ele malo mo I la tau sa whaola tia mai ne sa wanga, ia ma le pui puia o lo la tau lava tau leia. Whaaria kopa, o lo tau fio fia le matanga ruanga waki na elau tele, ia nei wha maunga mai tanga te sa whaola tia. Ma lato loia, tanu mai le luafe se furu maleono. O stepu ni tonu ma loina ia mau tinoa, o le ama whai o na maua tina maa tu fau, ia le puti ma le whalawa whapau ia pole tea and toast. I le mai ai o se whai unga whapale valea, tau fia le tau tuai Wellingtone. E fai tau se lau I la tau o whamau tu I la lo mua sa whai roi runga o wala so tainga lau tele. I le ave seo tau ma whari puti ma whalawa whapau mai whaalavo whai, lele mai whale mai ali turangi. Ta longo ai le tamata I mean style tupe Nicola Willis le por kala me le first up le Johnny Sile Faber. E na te mana tuole temi mo mua sa o lai I la naulu ai pepe whale mai Wellingtone. Le sa ia whapita ia ili puti ma whalawa whapau. Ma tilo le tamata I tausi mai pasi sa ia tiliwai nātu ia teia o peo se tangata pa ia. Ma le teimi lama sa whaalongo inisio tina whai le sa tau fia mai le toi mau o sea pia fianga whaingo fio se puti ma se whalawa whapau. Ta matua I le mau tonu ai loa. O le ministar so I fua marolo ina Shane Retty, ta le fia fo impau I la veai, ina ia mautinoa le wha wau o na maua tina whai lele I Wellingtone, ia lato I puti ma whalawa whapau.
Toi titi lava fa toluina le tongi o le tuperu tongi o tapa ina le malo ma i vai nga telo tanga te fa va malo e ase si mai ni kila. Mai le tolsu ma le lima tala o ia i le selau tala am te mariao ki topa. O tuperu tongi mo tanga te tourisi fa va malo ma le fa sao le International Visitor Conservation and Tourism Levy po le IVL. Ta fola sia le fa inga malo leipa i le rua fese fulmariva. O vai ngā tupe mauma iai, o le a ngā i le wha awa wai tau tua le malo, ma le wawa ai o no whanga mōtanga te turisi. Sa te ena le pāti a le national i le tupe tongi le wa taimi. I le tāwai, o seisi lo tupe tongi whala whonga. A taru mai le wa taimi, ua i oe i le idea. Ina ua whaaria le minister turisi Matt Duzi, i le so e whapea. E te tau tanga te turisi o na tele atalato sao, e whaia ia New Zealand. A pe tai. O lo te e ere whaalapu tonga le tourisi au te roa, le tourism industry au te roa, ma whai ngoa i le tupe tongi o se mea whaingaru ngā makakupa. Ma lapatai ai, o le ase tanga se lautala, o le a whawai ai, ni pā pupuni. O le whono tai ta Euro Pasifika sai, po to ele in mana o ngā saina. E a vesele ta o le moto Taiwan, mai le whamau maunga tistu sio i ngā whono le pōtanga tai ta Euro Pasifika sa po i tonga ni nā vai aso. Ua manao i kiri pase vai se fai unga whai istanga te tua re whale tonu. Ina wale fia i le sui wha pitora malo seina i le tulangi le Pasifika. I le awhi ai o Taiwan, i le atustu singa muni mori. I le asu wharai le tonu ai o le ampasa seina le Pasifika, Gianni Bo, sa ina uwha amatu e le ofiso le whono i le atustu singa muni mori. E peo na awhi ai ma se vai ngolo tusi ai, wha apea. E wha amausali ai, e tai o le Pasifika i le latu so tanga ma Taiwan. Talonga e tiende i le au whai poti. O le toi wha mausalina e ave ia Taiwan, e te tawana ave ma se mea si se. Ai le pine sina te murmuriane, ai ave se aloa le tustinga mai no benga le whono al Pasifika. O le taimi sa ave sile ai tiende le te whono talua i nea le whono le maritani mia fōio le cookie, Mark Brown, e ave se le pasino manga ia Taiwan, ma le tustinga, sa po ina i le masini poeata le leitoni si le Pasifika. Ta whaalongo inai o whaari e Brown i a Jen, o le alatu a vesea. Mai o le atala no ati a te ese te muriane. O le ale fi o le sui o le malo seina sa ripu tiai, maniso tangata whasala. Malulua tu le nei tu le hori ya fa fa baya I kala mo le nei fo ya so mo le tu sa mo klima I tolo amo mai o kira ni tala tomua mo musu le matanga lo ngatina lo tele fa ma tu fa mo mo tanga sa fa o le tia mai sa wanga o tu singan ma lo if to ele fo no le Pasifika le mana onga saina ma talonga ili ma voina la lo black tala ba le ka pia le rangi tu sa mo score Springboks sa fe vesia yai fa fa baya I fa la telino ni tala. O le wha o fa fitia le matanga runga o antina elo teno sa fio tangata sa fa o le tia mai sa wanga le malo ela to fain lo fa momonga o matua fa no ai ni tamata ilo I o tula I mo ilato o le isi panga tuor company lo I ale kupa liko le Sonia Cooper o tula I mo ilato sa fa o le tia mai nei sa wanga sa ia whari ai o lea whai unga le matanga runga I ula whai unga le wha mastonga sa paia I le lua vai aso tolu ai
Ta whaiar whai unga le whamasino Justice Palmer ia au kuso. E lema whai ofisa le malo, o na whao ngā ia le tūla whono ale Privacy Act, ai po le tūla whono le whamasinonga mawalawani, e poloka i tangata sa whaolatia mai i sāwanga, i le sāwhia i ala tō whaila o whaamamonga. O le komisio sio e ngā le malo le Royal Commission, ta whaia sio e ngā i nei sāwanga sa ala tō mawai. O le tō tele tangata sa whaolatia mai i sāwanga, sa whainga tā tele le sāwhia, ia la tō whamamonga. Ta ua, o whawhita uli au fia ile umio teimi tolo ia ile sao fia i nei whaila. A po le maua whamamonga ile o ato toa. A po le matua i toe tusia ina umo whamatalanga. Ile ni potia le komiti sta, a komisi sta whamatu ina ia iulai o tawai. O whainga whapor kiki mata iulo tau tua le malo e whaaru la tau teimi le malosti. Ma la oa le au tongi la funga ina nā ma whaalafi e nei whaila. Ona toi fina wali lewa ale tō la whono, pasanga i tangata sa whaola tia mo le pui pui o i la tō lava ma ini tau i o tope te tōngia, ele malo mo tangata sa whaola tia mai sāwanga, ma le pui pui a, o lo la tō lava tau leleia. Pa le kopa, o lo tau fio fia le matanga aluenga o atina e lau tele, ia neifa mo monga mai tangata sa whaola tia, ma la tō loia, talo mai le lua tipu ma le ono. O stepu di tonu le malo ina ia mau tino le am whaina mau e tina ma te whau ia le puti ma le whalau whapau ia po le tea and toast. Ina mai ai o se whai unga whapau malea tau fia le tau tua i Wellington. E whai tau se lau le atou whamau tu i le lau mua. Sa whai loi runga wala so te inga lau tele ia le aves teo tau mafori puti ma le whalau whapau. Mai whaalavo whai lele mai whare mai ia le tulangi. Sa longo ia le tamatai min stau tupe Nicola Willis. I le programa le first up le Johnny Sila, papea. E na te mana tua le te mua sao laila na uruai peper for mai Wellington. Le sa ia whapte ia ili putibar whalawa whapau, ma tiro ai te mata i tau se mai pasi ta ia tili vai natu ia te ia. Ua pei lava o stanga te pai ia. Ma le te mi lava sa whalongoa iniso tina whai lele sta tau fia mai le toi mau o sepia fianga pai ngō fio se puti, ma se whalawa whapau, sa matua i le mau tono i loa. O le minstar so i fo marolo ina Shane Retty ta le fie foi ma fau ila veai ina ia makinoa le fa wa na mau tina fai le Wellington ia la do i puti ma falau fa pau to e titi la va fa tolu ina le tungi o le tuber tungi o tapa ina le malo mai le vanga telo tanga te fa va malo e assist mai ning sila ile tosu limitala o ine ile sell out ala am te mai out topa o tuber tungi mo tanga te tourist fa va malo ma pasao por international Visitor Conservation and Tourism Levy por IVL. Sa fola siar pa nga malo na lei pare rua visit fulu mariva. O vai nga tupe mo wa mai o la nga ile fa wa we to tuare malo ma va ai no fa nga mo tanga de tourism. Sa te ena pa le national ile tu per tongi ile taimi. Ile tawa o se isi lo tu per tongi fa la ponga. Ai talu mai ile te wa i o ile idea. Ile wa faria le minister tourism Matthew ile so fa pe. E te tau tanga le tourism te le atela tu sao. Paia, ia ni sila. Hape tai. Lo te ieri whala apatonga le tourism au te roa, le tourism industry au te roa. O whae ngoa ile atu per tongi o se mea whainga renga makakupa. Ma lapata iai, o le asi tanga le selauta la, o le whae ai papu puni. O le whonu tai tai o le Pasifika sai poto eri mana ongos taina. E a vese ale ta ua le moto Taiwan, mai wha maumonga tisia i unga whono tai tai. Le Pasifika sa whai tonga na mai aso. Ua marao ia kiri pase ma ai se whai unga whai ili tangata i tuore whale tonu. Ina ua le fia i le tui wha vitore maro saina ili turangi. I le awhia i o le ingo Taiwan i le tusta singa muni. I le tofora i le turuai o le ampasa saina le Pasifika Jan Bo. Ta ina ua wha amatoe le ofiso le fono i le tusta singa muni. E pia na awhia i ma se vaenga lo toi wha mausali e tai o le Pasifika. I le latu so tanga ma Taiwan. Sa longo e Jan i lau whaili poti. O le atoi wha mausali ina ave ia Taiwan. E te tauna ave ma se mea se se. Ai le pine si te muliane. Ave se alo le singa mai no pengar fono le Pasifika. O le taimi le sa ave sili ai Jan i le te fono tarua i nei. Ale fono ma le pare mia fo le cookie Mark Brown. E ave se le fasti no manga ia Taiwan. Mai le te singa. Sa po e nai le mesin poeta le le Jodi si le Pasifika. Sa whalongo i nai o whaari e Brown ia Jan. O le alatu a vesea mai o le atale noati ia te este muli. O lea le fia o le stui o le maro saina sari puti ai. Ini isi o tangata whasala lau i whainga whapolo kiki o latu tā uai.
Wa whaelo ai I, le tūlanga o le malosi telo o le whātosi no Sainam, I le Pasifika. Tātou e whaamatu ina I le ofisa o le whono, I le tistinga o le ngā pono, e bara whaari ai I le suiso upo le whono, o se tistinga sa o lea. Whaamaunga muri le whono, lona 5 suma le 3, a le whono le Pasifika. Mai fito se whaalo e moenga sa ia, le manatu e whaelo ngai le toi tali o fiti tau wanga o le whaaringa o tau sala le Miss Universe, I le kausangare. Ai oi la tau sa whaama po vina le tau wanga le Miss Universe Fiji, o la tau whaelo, o la tau whapalina le tamata, I se I le manu malo, o na le whainga sasia whaamasino. I le pola se wharailo le tamata, I lusu whatau sanga Mashika Prasad, ta whorofolaino le Miss Universe, I se sauninga tele sa whai paritani malo le Pacific. Hapa, wa whaelo ngai le tau tari o fiti le tau wanga tele, I le kalope I le mai o silia ma le whasala tau sanga I le o toi a tau vai. Peitai. O leo sona rafi, o se whaamtalanga tisia sa tāua I le Miss Universe PG. E se stay. E tau wia e whaamasino I le manu I le sauninga, e se furu tamata I sa whaia I le whipilinga. Ma tā wai o le teini sao sa manu sa tūnunga lua I le pōna Dean Roberts. O whaali ai le Miss Universe PG. Sana nati le forfolaino le whaiunga, ma se ai ma le forfolaino le manu E talonga le no fo fale ro black le sasio le fai ngale lo poli le la to fai in Israel Springboks Africa South Ellis Pack. Vai mo va solea. A tapena tu mo la tu talong fai tau lo na lua de to wena man malo. Mo ta mo sanga fa va malo le rugby championship in Cape Town. Vai mo va so. Ta sitting here to stala yo blacks mo se fa mani no mai le ka pia le rangi to wai le to tiro lo fai le polo. Sama mulu I luma mamo I score Springboks il talo mat fa ngor va sur mala Ellis Park. E sa manu malo Africa South to su tasil lo su fetu. Asa talin pa ya ngalang lang Scott Hansen. E o mai le temire e le fa wala stala mali kino e pule le kapi. Mai ta wai. Io talo no ina la une vesi. Mai ta wo foi sa ya se talo no ngai winga yai ai la to au tiro luma. Ai o smata opule na mo I se atungalu yai. Maria Hansen I lenga fatia le awana ta ina esa sa uninga mai deve vesi a lumana I talonga I te wai ona manu malo. Ia mal terminei o fa matarina le pula ngol tiro le kapi Africa South. Ele mesa tu pun mai le malai Ellis Park o se fa no anga e mawulu tele. O se silo le kapi Africa South Ryan Oberholzer. O fa tu esnei mo le tulanga stafa va tu ia le patino ngole hakale o black sile talong fa teoria mo Springboks le stonai. In Malaya, Ellis Park, Johannesburg. Ai ta wai sa fa ma wala tu sa ma tu sia tu le kapi New Zealand. E alo iona fa ilo ia ia la tu fa noanga ma fa tu ese I mesa tu pumai ma ta wai. La le tu pumai ia kar se ia. E o mai lava le termine ele mo se pina le Pasifika le talonga lo Olimpeka mo ila tu e ia fianga tu mau le 2024 Paralympics. Fa so le Paris for ani le basone. E to fitu au ta alo mai le Pasifika lo tau sinio ai ta alonga I le para taekwondo, ma le wafrete le para athletics, e le stona I mana sa sta. E paula ta te sa te ulola te le manumano si pimi o le tama tai fiti Irene Ma. Sa faya ina su nga pini apa me le ta alonga le taekwondo gay fasu fa, i le vaya ngai 5 suma le fitu kilo klama I le stona ai. E to ono isi au ta alo le ato vai ta alonga afrete le nei vai asto. O au ta alo mai fiti varua tu kiri pas. Le Solomon na matonga o lo awa ya tu le ta alonga e pe fa on fiai e fai masu o Pasifika to as o foa e tapuni ai nei ta alonga. Tala na mo le taimi anga le leisi so I foi ma maruia. Baby, lomasi. Hey. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Talo falava o le tala le nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Winga o le tau mo le so, e iai taimi o le aso le AOAULI, e iai nai timo to uluwa wa solo ai mai le AOAULI, e ono iai timo nga mamafa, mai fa solo ina mama I le fiafi, e angi mai matangi mai le itu matu, fa solo ina angi madia mai savili le itu sifo, anga I atu le fiafi.
O le angoto i fo le la i le tolu minute te ai le tūlai ono i le afiafiana nei. Mo le aso atai au e ufitia se vaenga le langi au mana i timpuku e iai. E angi mali e mai savili mai le tu sifo fa solo i nangi mali e mai savili mai le tu saute i le AOAULI. E o soa ele la i le tai au i le toe luas fu fa minute le tu lai fitu le tai au mai ngoto i fo le la i le fa minute te ai le ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawe ai moisa le toi fui ato wha nau i le aonga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasile i tulai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Fianga mai a tala fiso le vaenga la AOAULI male pese wa whaingoina I se mo e ane loa la ia se tine Samoa a ioi mo le antolanga ngā whautitele le sunga ia se uli umarau leifi mo a tātou tala e vai whanua e peo na e whaafonga atu iai le turai tasi e la AOAULI o la so iei si da wha le tonu le titi pitai
o le nana mawhaiona tunge awina antoa tu lava tātou telefo e peona e whafonga e mai moma i fo i ai le ria AOAULI o le a solua o le a sotolu ne o le masina o se tema lua afe lua whantua i whaatalo whantua ai ia tu o le van tau nei tau nu i le tau whalewhainga wenga le tau company ia peawa pele o le no whilau malolonga mai le July sfururua ia o isi o le afo le sfururua o isi o le tasi ia o isi o le saudiantu i le afo le tasi ia manga ia tuai lava i a inga pe a whio nala ma navanga luenga o le ria AOAULI ia ma lo lava le ono sai ia ma lo fo i le tau hantai o le lava tau tutu na i le tulanga i pe o le iang ia tātou polokalame fo i le rei fo i AOAULI o le asolua lo no winga e mai a ne lava le riva ia so ia ua pasasa le leire anu o tātou e pe o le iang le polokalame o le AOAULI ma FOFOGAMUA a whai o nei telala i nā i bitonu ui au Mangry Bridge ma o ne hanga. O le whai mai a le company a le chorus, o i lantou le lea lantou te au nantu ia au nanga tau interneti. O na whai leo na whaonga i nei company e pe o ne iai le One New Zealand, ia po le vaenga le santa o le Vodafone, le ua whai ngoi na le temine o le One New Zealand, e mwhai whio na whaonga i nei le Telecom o le 2 Degrees, ia o le Slingshot, ia ma le tele, ma le anonoa i isi mau au nanga tau interneti. Le ma whaiona e mai mua mai i le rivaeng o le AOAULI. Whapai, e eisi au whaaleanga mea, na la tau whaaleanga ina ia vaenga o lo ma whai ei, o na awina atu ia le tau tua, a le chorus i pitonu uia o Mangry Bridge, anto ai la ma o ni hanga, e pe o na whae lo mai. Whameina tula i mai pe na whaale tonu ia le o nanga tau interneti e pito nuuna amata mai le afo le lima i le waweawa na nafi e o antu i le tolu afe ia tanganta ia po ainga fo o le ana le mawhaiona whaonga ina le interneti mai nawa i le nā teimi se ia o mai i se vaenga o le so ia o le fo i whae lo mai na i fo nisi pito nuu tu atu o le hanga ia ma Mangry Bridge. O lea fo i nā whai na le tautua a le internet. Ia ona tangata wantu wha le hanga. Ia na vaenga i olo ma whai o na awina antuai. Ia lea fo i tautua ma lea fo i au nanga. Ia ole mea la le tupu. Wale i longi mea e o e whai. Ia ona olo la ia lea wha le hanga ia vaenga na. Ia ai e isela tā wala teknolosi ia in tātou i nei o na pō. Ia wa e nofo mai mawhau ni ia sola. Ia ta ilo iei po o mana tua isis. Ia le tau o le minute. O le sa masa ne vili ei sa moa ia sola. Ia e fia. E lua tā la. Ia na. Ia e whape fia la pe antou mwhaita antou sa moa wala au mai ni usila nei. Ia pe wala au i au se talia. Ia pe wala au fo i seisi anturu o le launa. O le matua i taunga tāla. Ai whaafetai le teknolosi whaanei o ne po. O lea ua whaafai e le ngata ua whaingofi ai. Ia tātou fsota inga e ala i le leo. O lea fo ua mawhai ona e sila antu ma mātou vaava ai atu. Ia o le nāua makua au le ria o le mena wa ie. I le sawa le teknolosi whaanei o ne po. E pei ona mawhai ona tātou whaungaina i le tele o antu nuu o le nei a lalolang. Ai a whai o le te mawhutami le rivaengo lau. Ia, si tātou anga i antu i lunga o lau telefoni. Ia, o lunga lau telefoni whiawea. Ia, le me le tau o apps. Ia, whai le le tami te anga i ane fo i le wa i le mea nape antu le haonga. E ma whai lana e alu i lunga ina. O na tai le i lalo. O le mea tau o le whaupunga le tau o le Tune In app. Tusa o le Tune In app. O le polokalame lea nai lunga i nā i lea fo. Ia tātou apps po polokalame nai tono lau telefoni whiawea i po le iPhone, ia po le Samsung, ia po le alawa le tu inga telefoni. Ia e mawhai ona tā i tono i nā. O nau so mai e le i lunga, a le o le Tune In app, e mawhai o nau so mai e i lunga, ia le mele tau, o le Simple Radio. O na fōringa, e whaape nei. E iai u malailunga, e iai u mailunga, ia lisi o ala leo isi. O lea la iei ma le tātou ala leo, o le Radio Samoa, lea la o lea, lea la aku whapea, ke masanoa lea la e whaafonga mai ei le rivaengo leo, ma e whaafonga mai, ia, nga,
ufapia ke masano ane na fa fonga mai le riva ngolo mai fa fonga mai ya o le mafuanga wala e o failo antu le vaenga le de iawo a fai ona ia la wa telefoni fali e a min la wa bluetooth speaker ile fali a ia sa apple a tatu pisi o le matua matautia o le marino a ele nganta ile marino a o le pa o le a fai te tono lo sa ai o la ile bluetooth i tono lo ta fali e silian tu lau fa longolongo le radio Samoa tono lau ta vale malau speaker ile fale nai lo fa longolongo fo ile tio masan mana tu le tio masan ya onai fa ngaina le tanto poula o le Henderson le want to le tanto a mo ai fa i tele fia va ai mai ya tia io waki ngai fo yo fo elise me le power me le fa tomaiti se fa la mai le apple le fa mai e le rira lo fo mo na lo wanu lava tai lunga ina ile vaenga now app so lo telefoni tai le tune in app ia pe ta ilalo ia le simple radio no na una ta sa uno ilunga malelisi na wala leo o na fu i ma le tanto wala leo o le radio Samoa ia na fa hola lo leo lo speaker ina le fa ka ko speaker fo ile le bluetooth o la na tanto pesi o le makua e fiuna wa ke siva mai ai ona o le mana i o le patutu o le tama. Ia, ona i fautuanga na mo le tulanga tau teknolosi le reivaenga o le awau. Ina ua se antu le tātou tei ua afa le tu lai tasi. Manatua, a le o le tune in app na ye le app o le radio Samoa alu sa o lava ilunga o le simple radio. Tā sa o ilunga ina e o so sa o i fua ilunga o la le lisi o maule i tio whanongolong e mwheona e whaafongai. Whaaona lola ia leo o lau radio Samoa. Whaaona ngai o i lau wafo. I lau bluetooth speaker. Oso i mele mea. Ia, whaantalo whaantua ia solo i oane ka li whaantau alofai. O le whaafonga mai le rea wuli nai sini. Ia e whamai o le whaafonga mai e lunga o le tātou app. Ma lo whaaputai. Ia le la ka ko o whakaika. Ia e se i e whaafonga la pe whape i mai. Ia lau speaker i tono le whai. Ia po lau speaker o whawhenga aluenga. Ia po le speaker fo i to tonu o lau ta'awale le nei au. Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Ia e fatu tu atu so o monatu. DJ
E mana ia le pa o e fa ka ora kupi ele alu i se tupe na ola wifi em fai ona ola ia pe fa ngai fo i data o lau telefoni fe ave i pa fa nei te lunga o le ala tele mana tua o le tanto tune in app tonu o le a foi o apps o lau telefoni fe ave ia po le template foi ia po lau laptop po lau PC em fai ona fa olanga o i lau bluetooth speaker o le woto lus fu 5 minute ona ta leo le tu la lua ta fo le lua le dia woli o da tu se si fa poponga o ta tu tala i vai fnua ya e pe ona saudi le sunga ya se uli mala le fi o ye ni si o ta tu fa silanga o la mfe o da tu se taimi ele o to e mama bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fai ona mai moa ia fa fonga le tatu por kalame o le a reto leola o tu se mata yo duas fulu a le fai unga le fai upo yo no fa pea wana fai atu foi ia te ilato se ale me tu te tutu mai ai I nei I le aso uma ele ai se ngaluenga o le upo mo ele aso nei fa utala ina fa pea va ai sau mea o nga e fai o fa ta otto va il tala leo le mai le fata oto na faia e Yesu e winga I le tangata e ailo na fanua po le tovine wa alu e haya mai tangata e ngā lulue ilo na fanua ia ai pei yo le fata oto e ailo na winga fa le nganga na laina fa Yesu e fata tau I le vau tangata Israelu na mua I fukosi fea ngainga male tua ia matangata onu ese peita ia leo le vaenga leo le anga ia ai o sina o onga taua I le tala fai mai ina ualu ia le tangata tovine ua au mai le tangata e ona tovine au mai tangata ngā lulue le fanua I le tai au ua ngā lulue vai kunga ia e mo miangi skanga ka ngā lulue lela ia I le tala fai mai ona toe alu leo le tangata e ona le fanua ma ai mai ngiskanga alu le iwa le tai au ela e tangata le kuku mai malai ngā kafa whaua e le ingi la kou meo fai ia wala au kia sale a kou meo fai mai e nengi mea mai kong fia ngā lue o mai ngā lue la tovine ia o mai ngā lue ia fai mai wa tale tu la sfurudua le udi ia vai akut kangaka ele lava tanga te fai ngā lue ia toe alu koe su e mengis kangaka koe alu foi koe lak foi koe kau foi makeki so le la foi kele kangaka ngal kuku am fefewa ele ai foi ngi meo fai ia vala au iai e ingo me fai mai le ai le ngi ma ko me fai mai ia kong fia ngā lue ia o mai ngā lue ia o mai ngā lue ai kongi ia fai mai wo ole tu la to fa pe ngā foi alu foi ko su so se kai me la kuai e mau ata ngatala le ku le ngi me fai fe mai ka foi le lima le tu la fultasi lu ngol ka le lima la fiafi la ma nga vanga lu ai ko ya lu ka malo ko o mai ni stanga tenga lu le tu la le tasi ko e la ku foi so le ko ke le ata ngata o la ya ku foi isi me ele ngi me fai ya le nga vala aulo il tamalo fe mai o fai tu fo ia te lato se ale me ku ke ku mai I nga ile aso ako ele ai sa to nga ruenga e fai le ke ro la le ku el tala le fa to tangwa o ia au mai si side le e fa pe e te lo ma fu anga tu putele fa fita uli ia so nei o le nga oi ka le pe fale o le mafai nga kafi le alu nga oi le wan le missing news local news ma le nga oi ia so tas pai mai ni stanga ta le mafu anga le kele nga oi ia o tanga tal so fuanga a ko me sa o pe afasa ai tia ke lo le me o mafu le kele le nga oi kanga oi ma le tele pe fale o tangata fo ia ele ai ngi mea o nga o faia kanga fo ia manga o fa sama no la to golang le fia fai nga luenga le fio e ngi fe au le fio e ngi mau manga ke lo le mem ka ki fe sa kange ki
ele ai lo se me fa tu mua lo ma fau pe ke focus ai ke alu ke ngalue ke alu fesa mo manga pe ke alu fango no binga ele ai lo se me fa pe ngai lo ma fau wa fa sama ngolo wolanga no binga wa tatala tu oe io so fa inga faia me leanga ma fu anga ngai ke le la ngau wale wa fa sama ngo ma fau le fio ngalue le fio fango ngoka le fio fai ngal wenga se yo foi fu ka vale mo wengi ku o se sia me fai pe fai se me aunga ma fu anga nga e sama ngo lo ma fu fau e le ufa pertan e lo winga o vulnerable no winga o tatala tu lo volanga io so fa ingal fini fa kumulo lo ma fu fau alu lo ngoi ya ka ku ko paki ka ku ka kalepe wa fa ole ingi me fai kai pela o tangata e fa mai kala ku spai laku alu fa lima fa e tanga tele aso suengang fingal wing elaku tele tangata tu ele ai i mea fai so le upu mo oi le aso le nei ole me kalepe ile ale mele ole ngoi fa ai sau me fai mai kala ku spai e tu singa e fesulum ta upe fa upe luas fulvalu fa tuanga mo le tangata ngoi kalepe fale fa e fa fonga mai o la maruenga o le kalepe malenga oi fa fonga fa le upole tu fa mai e fesu fa upe luas fulvalu mai o le ngoi auangi e koe ngoi ai le lei ona fa malosi o ia i ngā luenga ona lima i mea ao ngā fa mai ka o fili ngoi e fa fiam ka o fili ngoi fa o ngā o lima e ngā lue i ngi mea ao ngā provide mo oe provide i tangata mativa so le upu lea mo oe le asul ngei tangata ngoi ka ngaka kalepe fale fa o ngā tatau lo manos le tua fa tai te awa o i mātou tupu tele le ngaoi ma le kalepe si o mātou atinu ia e kele o isi tangata o lo fai o tangata malolosi se e so soangi a te latou fa sao latou mafaufau e o ai fai ni mea o ngā i ia o Yesu amen.
lena everlasting praise mala pese wa faina o mai sele ta o le polkala me la avento le online le ya wo ya le afo le magana fasamo foi le to fasia tanto yo tanto mafufunga o le winga o le nafa upunga yanta no foi pe on sa no le sungal fe au le ya wo le polkala no foi o e ma fai ya o ma fofong e ke ia wa ika te ia wa ita ia pe te ia foi ia wa isi me wa kupuange ia te oi ona ia wa le ia me se me nga o anu yelo ma fofa ai va ile mana ia le fa mana tu le divai ngola wo fai ona ia se me ai te mana oi fai ina lu ia fai wa le me na le e se le mantango fi le ngol me le wa ita to o ma kua isa saufa afi le alu ilunga le mele ta o ngoi sol ya tau fiolo lo mai tanto i nei New Zealand ya ta ilo ya to i Australia mai se tulu nga ko i Samoa sole ta fiolai ya elenga tele nga o ia o afo o meto tino a inga yo lanto mo to mo lanto lao o inisio fal tani malo sole ya le foi tante foi ta won to inisio fa mtalanga pe on to ina mai ya ai nga oi popula ile au ke sole ta fiola e ka fife se a wol fa yale damia nga lue ma le fa mahon o le fa mahon ya na te pule me ai tel e wa ke fia ngame ya e makwale ya mas fia yo le ri ya ta to o le fa man tu na mo le vai ngole wo e se le mantango fa tu mo tanto ma fo fa ini mea o lo tanto nau e mawhai ona tanto whai. E whi so sonia ia i tanto. Ia o ngale o so mai ele o mafufunga o lo whai o tala o lis. Ia malo fia intafia ku ia pai. Ia malo fia awai ku ia la whai. Ia nga kele ia leo me e pongale vile vea i o tanto mafufa. Ia ele makua i whaakum a whai o nai fia o lau wha Peritania. O la e. O i lungo ri YouTube. A fai fo nei fia fa le ia lau tau tala le ngana Samoa. Ia fa fonga mera ka ko porkala. A fai fo nei fia fa le ia lau tau tala fa matai. Ia fa fonga ile po anani. Ile tau le tu la vanu le porkala me le van fil. O ina. Ia ta tu te mo. O le te le ia wa no osola. Ale ile mele ta o le faltus. Ele ia se mem fa ina o ina yo tanto ma fo fo. Ai fa pe fia la le venta. Le teknolosi fa ni ona po ona wa yo o to a o mau mantou lima na pa wala o me fai o lo kango ku yanka ilano le me ke manga o ia luang i lunga e silo silantu yang yang e ngo fongo fale fa pe o le me le leilane ai makwa inga wala ka ko mavofa o longo winga ua ko pul malapanga ua ke le ai malfa le to Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau i mangele fa pe manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui o le fana witi o tupui le covid is fluiva mo la to is fluon tau sanga malunga atu fa pe ma tupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so va no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald aman rewa i taftafane o le falitusi po le public library Peter Drive Doctors Clinics. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi. Tau tua mo oi. Ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Tolu amo Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo.
Lewa join sfulu me John Tala le July lua tala lua abudan tu sfa bonga tala I vai fanula ngana Samoa te pena ya le sunga ya seulu mala le fi le fo ya woli ole a so lua alo je fa ya mo va i twile le fa pe to fia a fia mai matala mai a ole a foi lengo ole la ye bija ala ma kwa ma fia ma ya ole to va i enjoy for follow a fe ole na tau lo tanga mel te milena la mai o tau na fa ye so fo fa nga foi le le ya woli manuel to lo mai wan ai oni sire o tanto fa linga lo tau lo mai lo official radio Samoa mo lo si la fia ole tanto fa linga mua ole fa linga le mai le team no excuse zumba fa linga Talo Samoa, Manatua, le tanto zumba, ale team no excuse, ya so tofi, e pio da masani yai, ile OMAC, pole Otara Music Art Center, ile tolanga fatau Otara, e fayole ile afo leono ile fiafi, ele ise tutongi ole nei zumba, su mai tanto fia, ma fa malo si tino fantasi awale tanto soi fu malo loina. Mawala tanto team no excuse ile tuantusi Leono pase lau Eleanda Crescent I Otara tanto wanga ia tu ile isi tanto faalinga e pe ona tangu mai Awuring alo solo minga o le tusi o le vau filifili ya po le tusi o le songa e mawai fa rupenga o Samoa I sifo tutuila mamadua o nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o la matafo yo le matai le whainga o whaala walave pe o whaai poiponga maliu o le o siusinga o ainga o le vesila whainga o paolo o si I whaanoalo o whaalanginga e kālesia ia ma le tele o le ngangana o whaanolonga e na o le fitu se fulu tālalo na tau na o le official radio Samoa le tolu pa tolu o no Hobble Avenue Marukau e mawai sau lo minga morisi whaamtalanga wala o mai le lua o no lua tasi lima I vatolu lua o no lua tasi lima I vatolu e mawa tuai ia sau lo minga morisi ia whaamtalanga wala o mai le tātulu mera ia pe teanga isa o lava pe awhai o le te alala I whafuantu o au kila ni nei ia po antu no e mamau Eo anga isa o lava I lunga o le tanto upenga tafa ilangi o le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz o le whapela o na mawhaiei o na lafuantu ia sau tusi na o le vau filfili ia po le tusi o le songa O le isi tanto whaalinga mai tama matene tuai mautanga le skopa I auki lani dei O le antonto ia sa o le vau filifili I haupa ia sausaunga tā Samoa o oe o le fue lavelave. O le antonto ua uma o na tofi tulou lava. Ai whaasino tonu le nei whaasalalaunga I woma pa anga uma a le skopa I New Zealand. Ina ia tātou awai I le tātou tausala ua tāpereina a wasa se leni e whaatino ainga luenga le tātou skopa I le nei tausanga. O le nifa moe o le awhaia I le astona ia so se fulu ma le whao September I le July wha I le fiafi I le Mauto Samoa I mangele. Su mai matala mai au tātou fia whaatasi I lea fiafi ma whilo iai ma wō ma paanga a le kolisi o Samoa ua le vaso e le mafuta. Morisi whaamtalanga whaafsotai le tātou komiti I le olu atasi 5 tolu whawha po le olu atasi 1 tolu lua fitu iwa 5. O le isi a tātou whaalinga mai le whiaonga o māngiangi. E whaasisilantu malanganga whaaloalo. I alo matama whanau uma le whiaonga o māngiangi o lo o alala mapapa au I New Zealand. O le awhaia sa tātou whilo inga I le aso valu o September o le aso sa lea I le July 5 I le fiafi e taladoa I nai nisi o mata uputaua. E whaia le whilo inga I le tuantusi o le valu Aua Street I Otahuhu po le Otahuhu Rugby Club Hall. E tā walo awe mai e morisi whaamtalanga whaafsotai I le olu atasi lua ono tolu lua o.
po le numero le olua tasi lua valu fitu o lua fa tele o lo seinia le komiti fa foi e pe on fa ngalue ina ia fuafuanga foi le fianga ma yangi I New Zealand nei on tanto se and waila ia le isia tanto fa linga le tolu mai o le Te Wila Festival Waikato lua afe lua fa o se taimi mua le nei o le afa atino I nai le Te Wila Festival I le sa o Hamilton ne kiri ro mo le mamalu o Samoa o lo alala mau mawai I le tumalo o Waikato o le wha moi e sanga wha marantu ai pēr le tāua o le anava o au o le Samoa e alale I le wha atino I nau antātou tūmanga I wha awhiawhianga o le manu lau tila da e marantu le komiti le Waikato Samoa po le asosia le Waikato Samoa e tatau ona wha ai loa ma wha masani ai a inga Samoa I New Zealand ai mise tupulanga la lovawa malo o lo tutupua e o Samoa o le whaia le nifa moi I le astona I nei aso fitu o se tema mai le se fulu tai awanga I le ono I le fiafi e whaia lea I le Kaute Pacifica Village fale I le se lau Seddon Road I ina Yamalotone a fifia mai matala mai au tanto mafutai I le aso taua ma le whaalinga mulumuli mafutanga le fast supporters I Aukilani nei e vala wantu I le paia malamalo le tanto mafutanga o le whaatotua I le tua Samoa ua tasi le fast o le awhaia le tanto whiloa inga I le aso sa nei le aso valu o se tema I le Oats Club I Otahu I le July 5 I le fiafi a wale wha mautuina o le tanto wha moi ia November e mana o miailo o tau au vaa poto mai e iei mata utaua e fia tala noina wha avitai o lo seinia e a ele lau. O disi down tanto wha linga lau tonu mai I le tanto ofisa nei le fo I vaeng o le AOAULI ina ua se mali antu la vale vai o le watsia le utoi tolu minute o na tale o le tulai lua e o mai o elangi vaeng o le AOAULI o e malos Io e intalo si o lo solo ngalele ya le fenga ye fo le tuno uma fe au ya manga luenga foi ma tute ma feiva lo filima ole neias O e si la fia me fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai a fai fo ye so fale motu o e si la fia me faiona fatino ni si o fuanga e fa nga ile equity o lo fale a woni e misiere por kalame o le malu I fale ya fia fio soruru taitasi le se fulu e te ai le fa O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le mbalu I fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Masala ua e ai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua I umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Na
le solo sama itali sama libali le la ngantasi sala e manong yo la to la langa ali mana yele benga solo ali la foi yo la to atai le sa o mai tato ya Samoa masiona la fanu o mai tato ya Samoa masiona la fanu mua Malu atu le nei tole hori ya fa fongbaia ikala mo le nei fo yaso mo le tsa mo tlima i tolo amo mai o kila ni tala tomua mo musu le matanga lo ngatina lo tele fa ma tu fa mo mo tanga sa fa o le tia mai sa wanga o singan ma lo if to ele le fono le pasifika le mana onga saina ma talonga ili ma voina la ba lo black tala ba le ka pia le rangi tu so mo score Springboks sa fe vesia yai fa fongbaia I fa la telino ni tala o le fa o le fa fitia le matanga lo ngatina lo tele o sa fio tanga sa fa o le tia mai sa wanga le malo ila to failo fa mo monga o matuai fa no ai te mai tai lo yo tu lai mo ilato o le isi panga tour company lo ia le Cooper Legal le Sonia Cooper o tu lai mo ilato sa fa o tia mai nei sa wanga sa ia fari ai o le fa unga le matanga lo ngai u le fa unga fa ma stonga sa paia ile lua vai aso tolwai sa fa ia fa unga le fa ma sino Justice Palmer ia o kuso ele mo fa ia official ma lo o na fa unga ia le tu la fono ale Privacy Act ai pole tu la fono le fama stonga mawala wane e poloka I tangata sa faula tia mai I sa wanga I le salfia I la to faila o fama monga o le komisia so enga le malona Royal Commission sa faia so enga I sa wanga sa la to mawai o le to tele tangata sa faula tia mai I sa wanga sa fainga ta tele le salfia I la to fama monga sa ua o fa fita u le alfia le umio teimi tolo I le salfia I ne faila a pole maua fa mo monga I le ato toa a pole matua toe tus sia ina umo fa matalanga ile di potjari komite sta ar komite sta fa matu ina ia ulai utawai o fainga pa por kiki mata iulo tau tua le malo e fa aro la tau taimi le malosti mala o ale autongi la fonga ina na ma fa la fie nei faila ona toe fi na wai le fa le tola fono pa sanga tangata sa fa ola tia mo pui pui o ila tu lava ma ini tau io tope de tongia ele malo mo tangata sa fa ola tia mai sa wanga ma le pui puia o lo lato lava tauleleia pa le kopa o lo tafio fia le matanga luenga o atina ela tele I nei fa mo monga mai tangata sa fa o tia ma lato loia te lo mai le lua tipu ma le ono o stepu di tonu le malo ina ia mau tino le am fa na mo tina ma te o ia le puti ma le fa fa pa ia pole tea and toast ina mai ayo se fa unga fa le malea tafia le tu I Wellington e fa te se la le ato fa mo tu le lo mo sa fai loi lunga wala so tenga lo tele ia veste o ta ma fori piti ma fala fa pau mai fa alavo fai lele mai fa mai ri tulangi sa lo ngoi ri tama time in style tu Nicola Willis I le programa le first up le Johnny Sila fa pe e na te mana tu le te mo sa o laila no lai pepper fa mai Wellington le sa ia fa te ia ni piti ma fala fa pau ma tilo ai tama tai te se mai pasi tai e tili vai na tu ia te ia o pe lava stanga te paia ma te mi lava sa fa longo ini so tina fa le sta ta fia mai to mo o se pia pia pa ngo fio se puti ma se fa pau sa ma tua I le mo tono I lo o le min star so fo maro lo ina Shane Reddy ta le fia foi ma fa u la ve ai ina ia mo kino le fa wa wa mo tina fa le Wellington ya la do I puti ma fa pau Toi titi lava fa tolu ina le tungi o le tuber tungi o tapa ina le malo mai le vanga telo tanga te fa va malo e asis mai ni sila ile tosu limitala o ye ile selau tala e amata mai au topa o tuber tungi mo tanga te tourist fa va malo per pasao por international visitor conservation and tourism levy por IVL sa fola sia fa inga malo le per lo se fulu mariva o vai ga tupe mo mai ai ola nga ile fa wa we to tuale malo mo le va ai ono fa nga mo tanga de tourism ta te ena le party le national ile tu per tongi ile taimi ile tawa yo se isi le tu per tongi fa la fonga
ai talu mai le te wa I o ile a kia I wa faria le minister tourisi meta tuzi ile so fa bea e te tau tanga le tourisi on te le atala tu sao faia yani sila abitai lo te ia fa la tonga le tourisi au te ro le tourism industry au te ro o fa ngoa ile tu per tongi o se me fa ngalo nga makakupa malapta iai o le si tanga le selauta la o le fa vai ai pa puni o le fono tai o le Pasifika sai poto ele mana ongos taina e a vesele ta o le moto Taiwan mai fa mo mo tsia i nga fono tai o le Pasifika sa fa i tonga na mai aso o mana o ke passe va ai se fa i unga fa i ile tanga te tu o le fa le tonu ina o le fia ile tu fa vitore maro saina ili tu langi ile afia i o le ngo Taiwan ile just singa muni ele to for ele to wai o le passa saina de Pasifika jan bo ta ina u fa ma to ele ofiso le fono ele tu singa muni e be na afia ma se vai ngolo to fa mausa di tai o le Pasifika ele la tu so tanga ma Taiwan ta longo e jan ile foi li poti o le to fa mausa li na ave ya Taiwan e te tauna ve ma se me se ai le pine se tai muliane ave se lo le singa mai no pengar fono le Pasifika le tai mi le sa si ai giani le tai fono to roi nei al fono ma le pare mi fo le cookie mark brown e ave se le fasti no manga ya Taiwan mai le singa sa po e nai me sin poeta le jodi sila Pasifika sa fa lo ngoi nai o fa ri brown ya gian o le ala tu ave se ma le tele no ya te este muli o le fi o le studio le mano saina sa ri puti ai inisio tanga te fa sala lau finga fa por kiki wala tu ka wai o fa lo ai le tūlanga o le malosi telo le whātosi no seina I le Pasifika. Tātou e whaamatu ina I le ofiso le fono I le tistinga o le ngā pono e bara whaari ai I le suiso upo le fono o se tistinga sa o lea. Whaamaumaunga muri le fono lo na lima suma le tolu a le fono le Pasifika. Mai fito se whaaloe moenga sa ia le manatu e whailo ngai le toi tali o fiti tau wanga o le whaaringa o tau sala le Miss Universe. I le tau sangai. Ai oi la tu sa fa ma po vina te vanga le Miss Universe Fiji wala tu failo wala tu fa pleno te mata se I le mano malo no fa un sasia fa masino I le pora se forailo te mata I lusu fa te sanga mashika prasad ta forfolino le Miss Universe is sounding a tele sa fa ir pari te malo le Pacific hapa wa failo ngai te te o fiti le te vanga tele I le kalope I le ma ersilia mo le fasela te sanga I to atawai petai Ola so rafi o se fam tan sia sa ta o le Miss Universe PG ese stay que we é fam sino ir mano ile saudinga ese funto ma ja sa fa ia le blinga mata wai o le tini sa mano sa tu no ile bona Dean Roberts faria le Miss Universe PG sana na kilo for no fa unga mas se ai mas for no mano e talonga ele no fa fale no black le sasio fa unga le poli le la to fa in sa ele Springboks Africa South Ellis Pack vai mo va so le a tapen up tu mo la tu talong fa tau le no lua de to wena malo mo ta per sanga fa va malo le rugby championship in Cape Town fa mo va so ta sitting here tu stala yo blacks mo se fa mani no mai le ka pia le rangi to wai le to tiro lo fa le polo Sa mamulu luma mamo ele score Springboks il talo mat fa un verso de mala Ellis Park. Esa manu malo Africa South to su tasil lo su fetu. Asa talin pa ya ngalang lang Scott Hansen. E o mai de temire ele faro la vestala malikino e pule le kapi. Mai tawai. Io talo no ina la une vesi. Mai tawo foi sa ya se talo no ngai winga yai ai la to au tiro luma. Ai o smta opule na mo ise atungalu yai. Ai Hansen I lenga fatia le awana ta ina esesa uninga mai de vesi a no mana I ta longa te wai ona manu ma bom ia mal terminei u fam tarina le pulenga le tiro le kapi Africa saute ele mesa tu pun mai le mala Ellis Park o se fa no anga e ma wulu tele o se silo le kapi Africa saute Ryan Oberholzer o fa tu esnei mo le tulanga stafa va tu ia le pati no le hakale o black sile talon fa teoria mo Springboks le stonai in Malaya Ellis Park Johannesburg. Ai ta wai sa fa ma wala tu sa ma tu sia tu le kapi New Zealand. E alo iona fa ilo ia la tu fa no anga ma fa tu ese I mesa tu mai mata wai. La le tu mai ia kar se ia.
E o mai lava le teimi nei ele mo se pina le Pasifika le ta'alonga lo limpeka mo ila tu e ia fianga tu mau o le 2024 Paralympics. O lo faso le Paris i wharani le vasonei. E tō fitu au ta'alo mai le Pasifika lo tau sinio ai ta'alonga i ele para taekwondo. Ma le awafreti le para athletics. E le stona i mana sa star. E paula tangata sa te ulalate le manumano si pimi o le tama tai fiti Irene Ma. Sa whaia ina sua ngā pine apa mea le ta'alonga le taekwondo gay fasu wha. I le vai ngai lima suma le fitu kilo klama i le sonaim. I to ono isi au ta'alo le ato vai ta'alonga afretili nei vai ato. O au ta'alo mai fiti varu atu kiri pas. Le atu Solomon na matonga. O lo awa yatu le ta'alonga e pe whai ono whiawhiai. E whai masui o le pasi ka atora so fua. E tapuni ai nei ta'alonga. Tala nāmono ni teimi anga le leile islesi. So I fui ama i manuia. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Tala palava o le tala le nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Winga o le tau mo le so, e iai taimi o le aso le awa oa, e iai nai timo to uluwa solo ai mai le AOAULI, e ono iai timo nga mamafa, mai wha solo ina mama i le fiafi. E angi mai matangi mai le itu matu, wha solo ina angi maadia mai savili le itu sisifo, anga i atu le fiafi. O le angoto ifo le la i le 3 minute te ai le itu lai ono i le fiafi ana nei. Mo le aso atai au, e ufitia se vaengo le langi au mana i timpupu e iai. E angi maadia mai savili mai le itu sisifo, wha solo ina angi maadia mai savili mai le itu saute i le AOAULI. E o soa ele la i le tai au, i le toe luasifu 4 minute le itu lai fitu le tai au, mai ngoto ifo le la i le 4 minute te ai le ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le so mo le aso atai au. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewenawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whaatali e lau tau sanga online. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. I
sau le pa fai vai tele na swelo na no ya o ya soma asoga se yo le fa ba bo pa pele pele te a mai se ta fa no que le me fanta yo le me te la ai fino pele no fa ma oni per solo na o le no fa ya se que ka lo suma so que sa mi yo gi na fa ba le bunga la que le me kala ka ile a te bunga o li kai ma le so le va no bunga so mai yo fica que mo pe yo out of fa para na ka ko wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka que lo mai ya ika se suelta wa sale pengo fiore polonga ma la fie so kama fa lo la lo mai pe tinga sunga ino me mo sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tama tinga o me uma o te Ole sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tama tinga o me uma o te Wel, fi fianga mai Richard Parker le di fang o la woli ma vadas kai. Mulai pesi o fai ngoi na sau yo e lo wau le piki mai le fana wa onga ua te ale lua le ya woli. Mulai antulanga nga fam tai le sunga ya seuli mana lefi. Mo anta tala I vai fanua pe le fa fonga ia I le ya woli o la solua. Fa amana mo mai lava wing o le tau le di fang o las o winga na o le tau. Ele ma fe ona tanto suia. E pula le e ana le tau. Fai ia tanto fuanga. E pe foi lava le mele o le time. O ina pasi le time. Ia ua pasi le time. E le ma fai na alua tu fai antu le time. Stop a famal mo. Na le time ia lava li foi le time fai ele ta longa me fai tau. E me fai fai fa popo le time mo le au manua. E al time le o te alelua. E le ma fai anta tu tu foi tua. Ia mai le toi mo mai foi le stolo se te malua felufa. Pe ave o ngai ingia fuafuanga o nai fi fain. O se taimi o le uli nei o le pe o na mo sta tu malo fa lo ngia o le tala no to I se tasi o alo o le musika le tatu to. Ya ile tu le radio Samoa le Porkalambe o le AOAULI ma FOFOGAMUA. Ai o e mana tuari o le e umalo le masina ni. E sa uno le masina o ke topa ilo na sumomo. Ya, ona si tia lo leo le tau, o le visa e malanga mai ei pe a siasi mai ei o tātu ai ngai Samoa mo ni usila ni. O e mana tua le suingana, e pe ona sa uni e jele o fisa o fe malanga inga. O le so le na fi mai, o le a si tia ai fo, ia le tau o le visa o tangata tā whau mai mo mai tono ni usila. Ai o le mele mana ia le si tangana I le so, e le mana ia le au tā whau mai mo mai isi anturu. Ia e mana ia wai le ve antu I tanto ioi e le o la ve antu le lisio auto risi enta fau mai e pe yo antu do ia o ile antu Europa ia ma antu do o ile antu Asia a le mani ku se fa mai le ve ai tanto ai va fonga voila e luas ful male ono te si male tolu pasini ia le si tanga o le visa si po le visitor visa e pe ona ma faile ona tu ila antu le ofisa o femalanga inga New Zealand I tangata Samoa e malanga si mai ei pe a talia lau tāu sang. Ia, le tātou tusi tāu sanga nā o le visa. Ia, e te mawhaiona e malanga mai ei Samoa mōni usula ring. Whai mai o le tau fau tā la Samoa. O le ansi ti antu I le tolu se lau onos fulu ma le whā tā la. Whā se fulu sen. Luas fulu ma le ono tesi ma le tolu pa sene ia le maualunga. O le si tanga lea. O le taimine. O lai luas se lau valus fulu fitu tā la. Ono se fulu sen. Ia, ia o kere no pora mere fa kultura la woi. Ia, no fo mo ma fo le temini. Il ta o le visa ta la New Zealand. Ia, masalo dai lo se la ta la New Zealand pe lo se la muntup. Ia. Asi tia tu lola ilunga le tolu se la won tolu mele aso mo mo ke top. O longa winga. Ia o si tu fo ilunga le le ni je fa putu ina foile. Ia pe amala mai fo io tanto ai ngai Samoa ka fia nua kwa ngi usila io fia nua kwa ya sia ku oko
Ia, o le swinga mua le da. Whai mai, o le visa leo le skilled residents. Ia, po ila tau fo ie, o le ia ito mai manga vaa wha apiton. E ma whai o ngā lulue ai, i to tonu o New Zealand, le ngantai le da, e ma whai e ona apalai se teimi o i luma. I le tūlanga fo i lelo nofo bang. O lea o le a si i tia, mai le ono afe fitu se lau ono sfulu tala. Fitu sfulu sene, o lo iei le temine. Si i sawa i lunga le tolu sfulu ma 5%. O lo nawi, mai le anso mua o le masina o katopa. O le ansi i tia i lunga mai le ono afe, anga i le iwa afe. Se lau tolu sfulu ma le fitu tala, ma le 5 sfulu sene. E makua i maka o kia, ya no fola ma ua ai en toi whainu mera ia ia uluma le temini. Tu sa o le whai mai le whamtalanga i le talalanta mai ale na au mai nei la. Ya wala e tolu sfulu 5 tala ia le afoi. Ia le levi lea, e whaapopo i lunga o le lafonga i tutongi. E tangata turi se malanga mai tono New Zealand. Mai le tolu sfulu 5 tala la ia le temini nei. E le oa fia i tangata Samoa. O leo le afa popo i Malaysia fia ono sfulu ma le 5 tala lona winga o leo le ase lau tala le levi nai fa popo lona winga o le afa popo i lunga o le pasisi ia e maranga mai ele tangata i nei New Zealand maka ukia fui e koe ngame ia ma le vaenga muli o le family category family category o lea o le asi i tia manatua o le iai le vaenga lea o le afu o le o le afo i le ngole me o le undanga le ofiso femalanga i ngā New Zealand e mawhai ai o na tāno sa ngā antu pe awhai o le nei umalawa le whanau ai toi alo toi ina ma le lo mtua lai Samoa pe awha apia ngai fia o mai e nofo mau i nei e mawhai o na tāno sanga ia i lano lao le family category o le temi nei o la e whaafe monotupu tāla Samoa whaafe monotupu tāla Samoa lono wing masano pe tolu wafi tāla New Zealand ai le temi nei Whaafe ono se lau lus fulu 5 tala 5 sfulu sene. Na ona tala vole se fulu lua il veluanga o le po. O le anso le pa u yele anso mo mo ki topa. Saua mai le whaafe. Sau saua valu afe iwa se fulu ma le 5 tala. Ioe, ai le ini sene. Saua mai le whaafe alu saua ilunga ile valu afe ma le iwa se fulu ma le 5 tala. Maka ukia. Ja. O nei vaenga na a whai o lai ini si le va e o tātou wainga Samoa. O le fia malanga se si mai. O le kemi le yangi e ko pele visa manuna e le ia. E le isi i tia lunga le tau o le tātou visa. Ia waif tutu na i fwoi lele le visa. Ia anu antu ia i lunga. Ia malau se lengi fwoi lele pe a whai o nei wha ali se leni pe o le pāleni o lau tustupi. Pe a wabea o ele fwoi ele sponsor. Ai lo ngau koe so solangi si o kako. Pe a malanga mai sa mo ni sila nei foi lele malanga sisi ke mau ki ngoa ile ko so langanga pe a malanga mai mo ni sila nei ya entano sia ya ona u un tingi mai le fa sila ya wa pole ar ka ko le fiefi ile ko kongiari e ko kongia me si va enga pe ke le fiefia pe o ke le fiefia pe ete tomumu pe ka ko ke fe como muy e ko kongia ioi o le kaunga o ka ko visa i o le si tia mele so mua o ke tupa e tupu pea ia suuma piusia te wha solo ini ai se taunu unga oi i tai mi uma
Fuafua sau tafonga i Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu fa apea vile se luas fuluiva. O se falitel malo e fetau le lei mo tafonga, po o fata singa a inga. Fa yeilo wasu tele le falisa o tapina ina mo le lua fa mui mui. E o atu le fase lau tangata wala au li etalia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e fai malolo ai. Langolango le falitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga.
O a fianga o ta'alonga whaitupe e wha le tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le ai se tongi mai le whaailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le tai ao se io o i le lima. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhi se ia pā ia le tūlai iwa i le pō. Awinatu ia te oe whaalolonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. A fio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e whesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le whesuia ina o tupe mai fafo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Siva maya o le tau sala, ai o le o ni tama, e o le te ne a tapa. Ma se sei folo la nula ama Isiva maya o le tau sala ai o le ane o ni tama e o le te nei a tapa e ma se sei folo la nula ama E mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai atu wha amalo Mo wha ale fo mo ai o le po E mana ia telefo i le vai I se tama i taia si vai vai Ai atu wha amalo Salala matata ata ai o leo mota ngata ai amata fa au wapa ulu ai fo ile manu Se tau salala matata ata ai o leo mota ngata ai amata fa au Se whangamani ena o le penina o tia whang le rivaingo la AOAULI siva maia o e le tausala i o e ai uli ane se songa i miti na le a i o e ua whamiru tau te ane le a whalerua e peona u ta ua stimi ua sola maua le tātou talranga i le i AOAULI ma se tasi fo i o alo o le musika le tātou tunu ia antonu e tau tele nisi ia ua fia fo i sisiva ia masaa ia ma tau masua ia la ko i pui musika le fo i ia alo le tātou tunu a manta maile ma saringa i Samoa ia o lewa wai atu ele o lewa wau mau te tonu o au te aro nei ia whiwhira nganga whaatalavantu i le sunga ia pene uro le mawa i leu whaatasi mali diva ingo le suma alonso i fua pene Maro se fo manu se atar fat fo ile maro le tato se no o mo nei te ro nei ia e te mama tina matua me se fo tu ma tamali ia mali lo le ia mana mano le tato se no malo le se fo mo ia tanto te tau foi fa malo lava pene malo le ona sai malo le tau antai lo te va yantu le mana yo le tanto tanga vaina yo tua so le ia malo le sa ili malo pene intantele yo antu le musica
na tantou mafuta mai Samoa ia ua faisi lewe o le tantou mafutanga ia mako o mai ele o mako o vaingi ia ai o lena mai tau atu ele i lewa tele antu ia i lewa na whaima e malanga mai matoi fwoi atu i Samoa ia ai se i mawhaio na whaisau sanong o lewa tantou mafuta i nei New Zealand nei vaitau ia whaftai a se o mone whafsit ia tumi nei o lewa ia o lewa tātou nofo i fwoi ai ni whaftai fwoi ai ni sila mone a whango i fwoi le tātou mawhtai ni o whai e ia kala nis koi se i doa ia ni sila le me fwo kako ni ia o lewa o tātou mawhtai ni ia ma tātou whai mengi ia ako mo fwoi ia sa i ngā manu ia o a inga me se fwoi o le ia ma le whalo tale ina fwoi ali tale malo whaaftai tātou o i lau musika pene ua fia nei tau sanga talu o na e au na i le tātou o tino o i le taleni o le musika whaftai se ma whafsit na salon amata mai la vai le so amata na o pese tawanga pese Samoa o se fia fwoi o tātou mafutai Samoa i tau sanga e luafe ma le lima ia i le luafe ma le lima me le tau sanga le nei ia ai o te whaita ua tau sanga uma lava mai le luafe se ia o mai tau sanga le ia te roa ua sa vali le luas o tau sanga ia o whatino ina tāne ni matau whaitane ni lea tāne ni pese mani ia wa o mai whai lea tua ia lo nei whatau wa ile amatanga pene ia atonu e to te leo le o alo matam whana o le tunu amatama i tono o whi pese e ka le sia na wha pefe ana amata i alau tā le ni ia au ai whaina i tonu o le amatama inga o lau taumwhai moni rau se o le tūlanga na le amatanga la vai o lau ia tā le ni o na yo mātua na i o tua atama sa tau whailawe a vea au i le o whai pese lutu pe o tonu ar whaksana amatama i le tam whainga ia o ke miro ia o le titi o mantua isi o pampare o le mawaile o tfai wai i le tua au se o tama ia o ia le sa aruma avea o le whai pese ia Polo leo pa urua sa ia ke mi o na kiki e leo tele ese ia lo ua la ia mani fo fa fo le manu tatu tino ia ila e fo le ko le a fai pesi a tinga pa ubo ia ke le iloale le sikira ko inga le sa nga ave okay ke le iloale ma fo fa ba ma o so to mali sai ia to no o nan amata mai ga imata tau tia mai ga tau fainga se e to no falsa whaalongo fwoi, ia wa sua malia li whaalongo i ri ingo le atua, ia o maua e fwoi whaasofia fwoi le ia i tālin pesi. Lele, fwoi mai lan whanasa nga i antu, wa atonu o to tonu o le a onga polkolisi le fifi le utamana tua le na amantai fwoi le le tau au fwoi pesepen. Ia, sa o le moni ia, o le ina wa uma mai ia wa sawa ila wal tupua e mai le tulanga wa wina, ia no sa role manu fwoi tau sanga e luafi, ia lua tau sanga nua o ngai manu fwoi, lua tau sanga nua o ngai manu fwoi, nga maka mai ngā no pesi fwoi na wa ulu mo le aonga, ia ina o to e alu le fifi, kulisa le fifi, ina roa na mau e loa le avanua manisi usu. Ia tu fata sela fai pesele na ma mata lo no tawanga pesele tato tero o tawanga pesele TV le sa ye na vai tau e fengo fiele me le pesele to tele pene pe fengo fiele pesele to tas ya ula vai la uia fa solo mai mala u tom fai fengo fiele pesele to tas ya o ani mafua anga pen ole mafo anga lo fengo fiele pesele to tas ia ona e faila vai o ia ona usu na o leo mali pe o te langa le sa ia sa mato mai tu langa o fai pese to tele fo ia na o fai nga leo pe le ni me fa ili na o na fai nga leo a kapela mali pese fa tasila leo ia fa pe lima tanga ta ia tu fa tas ia mana o miel pa le ni le yo to fa pe to lima le tu langa na si le yo na fai ngo fielo walu na o to tas ia e mawhaina vai oe ia o na ali o kele aga oe ala e mawhai o ngā whapalengi insumele na kukua e kawala o
ia ai ao no o fai pese a fa pe pesto tele ia ile tulanga na ekpela ia itono fa ili me pena ia pe wa talfea ngai ma fai ngofi fo ile tu fa tase to tele ia fe so son ia ile si so ma le si so le stampe se le stampe ia tulanga fa pena malo ia so la pin ia ita si to fale po pese o ile fale po pese nga po mo ia la wa fai pese po sa pese ia fa tai ia mo fa six o mal tau vanga pese ale TV1 sa manmalo no ma tau fai pese le 5 equals ile tai mi lava le o ma tau nga ia na ile win record po le fa po pese le sunga Japani mali no si le fier sunga Japani le sa pese le se ia se ia o le sunga Japani sa ile nga fa po pese ia la fu o inala le sa o le taimi mo le fa to a matai lo na mato nga ia na I fale ia pu e leo ona le tau le ai o le fale po pese I leva ia taimi ona o le sunga ia Victor ia le kele record ia o le win record ia ma le recording ale sunga ia sia lawa sa fai lalo le fale tinatu ai ka mari ia sa ia taimi pe no le pau ia fale po pese sa ia o le sunga la ia pani le Samoa lava ia so o le sunga ia Victor sunga ia Victor le kele record vai termina penne o tanto tala no le mele o le CD ia se fai sautan e fia se kupe alu le fai ngole mele o le puenga anko le CD fa mulmul ia ile o CD mo mua sa puena ile lua fima fitu sa puena le lalo le recording le sunga ia sialo ia o le tupe toa sa tu fatsia e pese se fulu yan tu fatsia e lua afe varsela ia male na lua afe varsela na o le pue na o le recording ma le master le o mai te e umaloa tu fatsia pese se fulu tono le master na o mai le master CD ia e anu la o su elbe tupe ke de lo CD pe kipi e lo CD fa yo cover CD me pena so na paula le fa popo fa tasia salo le di mafi o le kauria le CD mo le kaunga ia o le na taimi ia o lo tana na lava e moni e mo ia se ka kela kuma city nga kai mi ia pe au lo tana lo kanga ngau fo ile ia fatino se nga duenga batu fatas ia kala kwale nga kai mi ki ngaro kai do nga ia como fai lava le pio neve ta o daki angi kupula mali ia lima fentala nga wa yele pu enga le master ia ko urole ye male costo le wae e ko kongi fo ile empty ia male mele kipi mai ai ia onga e saulola ia kasirisi ti kauria ia ai burn no le sia wori moni lava pio lava tau e umanga o le ka kena ku nge o le ka fa solo ko speak of me ia le fa mo nge fa ka mo city lo city ali ka tini lo foi de kidiva ya lava tini fa ka tau kau sa idinga le pia mani it's everything tal I want to know me ye so ia na mafaila na toe kava lau se lengi le ngā alu le po e ina anto le pese i le whanta window le CD wa le ke ka amilo ku le siku ala wa o i fola o ni e ka i di maka halar ka o le CD le siku modni ala kala se ya manto fo sa moa ele o se market ke le ke di maniela ska mai ba ki la vaska ko ku ya fa alu se tu per se CD ya le tupe mai mau pe a fu ia fa no longo fu le tan no ta ta fu ta mali va kai e umai li kai kai nga fa li ma fe wa lu pu engersi pu so le sku e le wali e fa studio mali ya ade na wai ka le por city e umai foi le e ko po a ko le city on mera vakas ku so le kai ta quero ko ngira ku per studio ya ngoro no dio studio equipe ka di makala mo ku le so le kan ma ke
E se fo le mali ali o le teknologia ali a penne. Ia wa e nofo nei ma fo. Ana fa pena ki fakienga. Ia i longa ente o i tono nisi o fantunga ia na e fatuin. Ia manisi o fai pese mfe ona e sau no fo ilele il mai ai le olo wola o ina ia wa e sau lo wa e anga i fo ilele ile fantuina o e lava ia pese wa e break away mai le tau o fai pese. Pastai ya se le fenita ya ele fango fiele tau sinionga male savalinga mele amatanga. O le mea moni lava ia se ue na kwa kiki a elfa vai vai. Le ngata whawhita audi o le tale ni man tamwhai. Ia whawhita audi whale hainga. Mari. E le whaingo fie ia le tūlanga na o ye tamwhainga i lewe te ina wa o uma tamwhainga mai tauwhanga pese sai. Ia na sai ili sono ni wha ili e pese. I lewe vai te. Ia la taimi sa whaia o ma sa whaia o ma kapena me wha ili a rao se i taimi ia. Tam matua sa ia si uleo. Ia tam taso na lole. Pero sunga ya ti nei wa fa ilangi fo longo. Sunga ya ti ma. Wa sa ula kiki ya sa fa ya mo. Kam fo ye kape nga me fa idi. Nga la vala lo go kiri ai sa o no la mo walu no lo to fa mo lo fina. Ya ina wa mai al tu sa. Ya makalola ia no o Paula vala mo be mai fa yo le backing vocals. Mari. Ele fo no leading se pese. Nga le pasi al fa lo kam makku. Ina wa to sanga fa lo mai lola ia kama wa maka masani ia ina lole na isi na vano sa tu ina mai loa ina sa wa ila ia le tom faise ele fengo fi ia ilo fe wa so le fa idia ile telefone fa idi sa chol nema ia le telefone na experience sa mo mai ai telefone na fa so mai nisi uso musika to fa fine o tupu matamali o musika sa mato fa so ia wina ai ala tale sa tele la se le sona ta o sa mo mai ia le lana e se mafuanga pene o le fa e se mafuanga le na tupu le mele i tanto tama pepesema alo pepesio lentunu o le mon pese melfa ili le pese melfa ili le ola mafuanga o e tupu le mele ia wa lava ia i le tūlanga lava ia i Samoa lava ia o le tūlanga tauselini. Ia. Ke loa uia e pāu lava le whawhitauri, o le whawhitauri lava lea. Ia ona o le nawa i taimi sa kau a maka mai. Pau al mea na maho whau iei, ona ia whala wiloa tam whai. Mari. Ina wa lava loa le sa i linga ma le ia ona tilo lola ia awa po ai mai lava i tam fai o lai fai mai tome kiki o le kwa kau a maka fai mai pawale mea o fai loa ko ia o promote ma mea pena e loa no tangata e lau i loa no fo ima aluan i luma tam fai a mata lon tilo tu langa o sele tu langa o taui e maua mai i le tinga ina le ya Mani pero tu langa na pawana o le mafoanga o le whawhitauri na le tupu. E mawhoi ona pese mai le whaidi. An pese mai le si whaidi. Ona wa te lele o whapo o whio lolo fo. I le te lele ni wa mai le si whaidi lea. Mawhoi ona me i ei. Ia o le tūlang whaidi nā nei wai i sa mō piu kon karate wai le whainga. E le whai ona ofa mwhai wala kule speka i whaidi. Ida mana whaidi whapea atu whapea mea kai. Le lau ko ni aku o le fia lau mena mō i o le whaidi. Whapea na. O te loa, o te kausi, o te whailoa tunu mea se. Ia. E whapena tūlanga le nei ia. E telo tangata ia e wala au mai. Ia o le mwhaino whaasoa mo tali noa sao tangata le e make pese le whaidi le ke mini. Ia. Ia. O telo ese loa la ia o na whatua o whailoa do ia. Sorry, o ngale ke le kupere kongi nei swaenga le ia. E le mwhaina ia e tangona o wanga i. O na paulo nga luenga le e mawai le paulo o le me lea o ngā musika i sa mo temine. Kalau tali tu le fa sidi se le ma lo fa tai ya tonu fo le mai mo mai ni si fo yo alo pepe se le tu ya o le tulanga fo le pe ona tu lai mai
Ia I tonu foi o New Zealand, ia atoe foi ma Australia. I tātou wha I le lava ia Samoa. Ia wai pe ona e tā walipen. E le alu fua foi le leo le mea kaunga i se mea foi le le kokongi e le leo ma le malo si le atu. On ia se pe o tūlanga na pe ono whai atu taimo sola. Ia o le ska me kikira kau amaka maila na whapena umatemi whakua amaka I foi o le fia Pawal me o le fia promote foi le lo kai ngoa fia promote ka ika. Ia. Ia o lona I loa ka ngaka wa mawhai anga ka alu ka ika I. O te langa lan taimi tonu na amatai lon titi lo lo tūlanga tau se leni. Leli. E o umala ia le a foi ia le mamano le tonu u musika le o pese ia musika Samoa le angol tulanga le yo le vitamin D male total follow tato ia o fai no fio na sound de musika mali na ia lo titilona ile sama de value mai fo ia tu pulanga la wai ia e pa wal me ala na oila matanga na fio lo na fio fai lo oilia tampese oilia tinpese no na loa ia ona matalola ia onga kilo lola ia tulanga fapena ile tulanga tawi ia male totongi ina ia pe fa pe o ia le pe yo ia so ia tu sanga fia tu sanga tu sa ili ia fa to au ka kilo lola ia se me mo mai le kinga ina le ia le te ia wadua ia so ia sa ko inga fa ia na mongongi pia a makaronga fau mai ala ri o Ene o le te vai an tu mau le mai mo an tu le tu o na ia si pika ngai ko mai o tu ia antonu fo ile mo ilan tu ile si la fia na le winga nga si pika mala nga screen o te vai an tu o tu le va taia se ia le peor tu la sa ile tam fai mai mane sa nga I lava I fale po pese po ia nisi fo fa tunga ma nisi fo tam fainga pe termine ia fai lava ia o ia po lava ia o ia pese ia watu fa tasi lava ia o ia o pese ia ile mea lava o te loa ia o te fia ia o lo manga lu fa tasi la mas tasi uso I lunga nai o kilani o le sunga ia iti ia ma le pela protection ia nisi fai uso matua pe o sunga fai po ua tuni a valua ia nisi uso matua ia o fa so fo le musika ia I speaker ia ma mea ia e po kalame tau na fatau mai pe yo le vitamin nei se sa so na tale po ngole o si ki ma pese ia so mali tami o fai ona fa ngar telefone e po e me lo leo o ye por kalame o fai ona fa ngai e po e ia o e sel mala mala o sa ne vete mali e sel sa fo il mala mala o sa ne vete o fai no fio na mawa me po e leo ia pe yo tu langa nai I lau fa sil fo I o fio se ia nai making apalava o le ai ka fo I makuku o ia ngai I ngā ve ko ia e tau tu fa tasi fo ia se tam fainga fo I matu fa tasi pese ia I le taimi o mai ona tusi na mapu ia matu fa tasi la ia mai le lima fetala le na enta uela matangali penele o mai le vaitau le nei mo ila tu fu ie le o mala malama ile tele le awala le wo faingo fie o na mafai o na mawala o pesi lau selen ia mai so sa o pesi la ia wai o le situlanga ile vai taimi le nei ia mi se la valunga o le YouTube e te tau le usua o e la vai ala o e pesi o le winga o le tala foi le mfaina e kango e kava ia pe to usu le pesi a le stangata ia e saufa mai ia le afo ia le tula fono voile ia a e usua la le pesi a le skangaka ia ta ilo ye e ke kawalu fa ngoi pe ke le fa ngoi a le fa ngol tupele mawali pen ia tulanga na no ia I me vete ia tulanga I yaso ia le fa ngoi ia sa ye lo ye le sa ye copyright til tula fono ia sa ye ni si o tomali fe musika sa fe tula fono ni sa termine eu como que alo com a cuia a papel fata que inga papel ele o tanga o susa o pese ia o pese o logo uma na restala I lumo o lo ingo lo fama
umanono o po el pese ona tu atu irunga o ko meki al mawa ele YouTube por copyright le me Ia. copyright le ai alu uma ila lo o leipos o lo no so ye la pasene ale YouTube e kat mai ia pe yo le tele la vol pasene e alu tanga ta ona le pese pe yo tanga ta le usu Ia. o mia nga senge mo Ia. ai pi we tanga ta le o nga le pese o me fa da ye ise Ia. tu sa pe fa me yo o e ona le pese Ia. a fa ye le i vestalan pese ila lo no Ia. o lo le po we Ia. e tele mo fa manu yanga tele mo re kwede le Ia. e alua i le studio por tanga tala e o mon tango restala pes pe tu langa na le wo yai pe fa to ai lo ai for me Ia. il telefo yo na tamali i musika sa mo nevete o tele ma no ai fo inisi o so mo ia manisi fo i wa manu i ai tu langa le YouTube ia o saule ngi o tilo se Ia. ele nga ona YouTube pe mo wa fa manu yanga sa le musika temi Mari. tele mana no ia company o lo fa pe na una restala ila lo ia pe se pe ila o tele o fa mo ila lo YouTube o lai mo ma se ni ila lo YouTube o tele fa mo ila lo YouTube se company ile restala nga ye o fa tu ia ma fa tawa ye o va ngala nai e au ina mai ya me lunga social media mi was ma ia ona whaaputu mai la yo ngai singe na yo ma le na ma wasi po kamu ni ke o longo winga ni pene mfinga o fuir kala le fa pe e o la ke ka fa o e ala mo wora ku ia tu sa o le tai gova ya so ma fiti se le ni pe o le finga longa pene o lo vai vai la vala pene se wo fia kam pese fo se ngi yo li ia ole tu langa se o na ole ese foi na fatunga pe ona so fani foi de situ ia the originals well tele na fatawa ke company originals mari pe da ka mo sul ka vale se fe pesi ia pe tu lang feng ta ole le ona ia ele se mo ia e alu le kwede na nai ole tanga tele ona pesi ia na tikia se me mo ai de kele mo e mo singa senge ai ni kele ia ai pe ai on sa ia kusiala o original ia ia kangange ali mas lawangan kanga kan makamak ia ala mo ko imanga ya se le ngila ngolo original le o le tele a me ia fitima ia le ma fo o le tele lo se ma lo fa tai se le factu la vero ma lo fa tai ya pene ia mo le tulanga fa tele e tele le fia talo no ia la ngai pule ka mi yanga wani pene mo le tulanga fa tai ia mo le fa so ina fo yo la o ia mata fa yo i malanga va ma le tale ni wo fo ina tu le tu ia wale tau singo a inga e fa pe fo ia matua i le nei tau talo fo wan tanto ye o ina ilu ilu makano kano ri o le a fa pele ona maua ia fa manu yang ia o te ilofo ia o le tino ula va ye male a wale fucking ofi ia na wa maua i fa manu yang la sau sau nanga mule 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 tampo inga Samoa ia mi se ina na yo a inga wo mai masan o lo mafuta mo i le riva inga o le tampo kala fa tai se e mo mona mo li atu le aftai lava ia le tau fisa man ia tu sa fa lo fa mo fo i ni fa so ia ma va tu fo se vai vai na ia lo ni fa tau fa tu sa fo i mal fa so le musika ia ta ton ia lo fa vai lo ni si o to mali i ma tu po le musika ia ni si fo ia wa afula la tu tu ia o se fa so vai lava ia o se mea foi o istam fai vai ia ile nei foi vai taimi ia me se foi al fa so ia ale tua ale talen ia mo ia sa fa so ia si le vi inga mal fa tai le tua mo le ia no tato fa so tato tatano ia la o fio foi seu ia ma fa manu yanga ia ma le mamaru le tato tunu ia te mama tina ma tua me se foi tupu matamari ia o fioi ia ma le lo le tato tunu ia
tamali o le musika ia e moli atu ona whaanga ia ma whaamanuanga o le nei aso o mese le nei vai aso tātou whiloa i pēa ia mai e misi ngau kama i mea lea seu whaamanu mori whaamalu uatu e eisi na tama e eisi mātou whaamanu moe na e whaidu ngai au ki lani ia i nā le tau salapa le aso lima masina fo kako whiloa i ngā i TMO ia o le TMO tautua mo e whaamanu mori seu ia ua laku i ngui mo foi la no fa o fa so a tu foi ia ma ni aso ma lo fa ia da tu mai ta si pe ona e sa no stasio lo pesio tan tu tu lo foi la na tu tua amanta mai Samoa o le o mai nei ia o te roa e te mawale sunga ia pene uroi lunga o le Facebook maua na whantunga i lunga o le YouTube ia ma le te le wisi maua vaenga o le social media e te maua ai lana tautua ia o le ua tātou se e antu ua tātou nu leitu lai tolu le ni vaenga o le AOAULI tālu sio na utonu atu mantua ma utawa le piki le whana wa onga i le tungu wai wa onga i le so. E le ai se totongi o AOAUNANGA a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani i AOAUNANGA a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia AOAUNANGA. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga i tau mafa mo taimi whaingata ma whaalave lave whaafuasei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau lua tasi, lua lua mai le afa le valu le tai i le lima i le afiafi. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, SEP, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao AOAUNANGA tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fisosoani e maua ia mātau. Fisosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fisosoani mo tina ma pepe. Fisosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fisosoani mo sauwanga i a inga. Fisosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talava o talafo le Radio Samoa. O se unit po se vaenga i te tonu se au unanga tau suenga whaava malo o le Foreign Intelligence Services o lo latu taula i mai i a New Zealand ma tau mo whai whaafai ngādwe ngātu wha rilo tangata mai New Zealand nei i e wha mautu i naile lango i a latu tau mo whainga. Se tasi leo wha mtananga o ripatia mai le Radio New Zealand o whai asa i longa i si o manga tau wha matau e le New Zealand Security Intelligence Service, the NZSIS, na lato whai roa le rua tau sangata ruai o tangata i eiso o tanga units nei sa whai mau mai i New Zealand e re tau mate mo le a o i nātu o wha mtananga wha purkiki ma wha mtananga e wha te tau i whainga wha vai wha vau malo e mai se wha mtananga tau le malo ina i a sira fia i nisi o tūranga.
Wa mai alau na tu ina te whailo, ale NZSIS ia i la tau lo whatino ina rea ngai uinga, o la tau roa tu langa lo ngāru rue mai ai, ma wa mata i tu wina ma le tutoa. O le so fola mai ai le malo i le o te maona si itia leo le levi, po se la fonga i te tongi tangata asia si mai i New Zealand, tangata asia si mai whaabau malo, le asi itia i le se lau tā la. O le International Visitor Conservation and Tourism Levy, o le asi itia mai le toru sfuru rimoro i le teminei, anga i le se lau tā la amatatu i la Samoa o ke topa. O le levi lea na amata le rua pese furuiva o se fi po o se tutongi e pei e le toa telu tangata se si mai le tunu, wha mautua i fo i le sao tu lisi le tau o le whaatu mawina o le matanga o fia pea o no fuanga wha sao. Sao noa ai Matt Ducey o le minister o tu lisi matari ngā malo, lo manatu le malo i le whaatu puina o le vaenga o tu lisi, ina ia whaatu pula ia o seisi le vaenga o la tu tau mwhainga wao te tele, i te tonu le se furu tausanga, mai te le sao tu lisi wha malo i te mao a ingo le tunu. Wha mai a ia o le whaatanu noanga whalau i te le sa whaia, e le matanga ruenga o pisinisi ma la manuia wha penga ruenga, wairo ai o le iwa sutolu pasene o i la tau na wha airoa fina ngalo, e lango i le si tia o le levi. O tangata i le au fiai le tongina o lea la fonga, e au fiai si te seni o New Zealand ma Australia, ma no fomau, sui o malo, ma tangata mai a tumotu le Pasifika. O leo wa tatala whaatala noanga o fina ngalo i le sawa whaatangaina, i lunga o le Northern Gateway Toll Road, ma Aratahono to Pohoi Warkworth Motorway. Le awala le 25 kilomita e konetianga i le Johnstone's Hill Tunnels, le o le selau kilomita le tūraro na sawa whaatapulaa. O le sui me le NZTA po le New Zealand Transport Agency, Steve Mutton, sa ia ta ua o ia vaenga le motorway wu fuafuaina, ma fausia i se tūranga i maua lunga i le sila, i le saunga le mū, le nuinga, i ma whai au na sila le se lau se 10 kilomita i le tūla le sawa. Ta ua Mutton, e le ieni fuafuanga toi lo iro sawa e isi vaenga le motorway, se i vanga na lava vaenga i pe o na whairunga ina. Lo fatu mai ena malo le sawa le se lau 10 kilomita le tūla, mo le awala e peo na tā ua, ma o whai loa le NZTA o le sila i pinangalo uma whaaria, ma tūranga tau le saunga le mua o le whai se whai unga. E whawa yaso o whaari ngā pinangalo le mata upu a matatu le so, whaangata le amatanga o ki topa. O lo motu sia pele au nanga tau interneti le whai tua Mangui Birch peo na tā ua Stasio Councillor mai au kirani i le Radio New Zealand. Le afore lima le baveao le asona rafi le motu sia ai, e lo iei lava se wha moninga le teminei ua toe wha o latu. Liptia foi se tūranga wha pēr ma le whai tua o ne hanga, taru mai ana nafi. Ma o se whatanonga le Radio New Zealand, ma le Councillor mai marukau na ua tā uai, lo talo ia wawe no toe wha o lana le eletise, ia awailoa ai lava i ma le wha langolango tere o tangata, i nei tu ainga au nanga ma le wha teko na rosi. E le i whai se wha mtalanga le chorus, the company e ana le au nanga, e tu sai ma le fo i whale tonu. Ma le tala le mule se tūrisi mai New Zealand le wali patia wa maliu i Thailand, ina ua pa uwane mai se whatau mata o se whale i lea tunuu. Wali patia lau whasalau mai Thailand o le tūrisi mai New Zealand, a kuhata Edward Robert Hammond, e tolu sfuru ono tausanga na pa uwane mai le funga whale fitu o le whale sai ai Central Pattaya, wha mania mai le ofisa rwa e whafolo o ngāru rue le tu ina ato le sosoani tala whengai i le ainga o le umaliu. O lo whaia su e suenga, wha fōma i rona tino mariu peona riputia, a wa amtai na fōi masei tū lau o le give a little e whesoso nei le toe wha fōi mai o lona tino mariu i New Zealand nei. Tala ia le Radio Samoa i le nei a solua. Ua mawhai on au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tala falava o le tala le nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Winga o le tau mo le so, e iai taimi o le aso le AOAULI, e iai nei timo to ulwa solo ai mai le AOAULI, e ono iai timo nga mamafa, mai fa solo ina mama i le fiafi, e angi mai matangi mai le tu matu, fa solo ina angi maria mai savili le tu sifo, anga i atu le fiafi, o le angoto ifo le la i le tolu minute te ai le tu lai ono i le fiafi ana nei. Mo le aso atai au, e ufitia se vaenga le langi au, mana i tim pupu e iai, e angi maria mai savili mai le tu sifo, fa solo ina angi maria mai savili mai le tu saute i le AOAULI. E o soa ele la i le tai au, i le toe luas fa minute le tu lai fitu le tai au, mai ngoto ifo le la i le fa minute te ai le ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le so mo le aso atai au.
Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasili tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wow, ua puniti ai o le la. Ua o mai lo ufano noa. Ma fau nga tupu pea ia so uma. Vai lo utino talu ai o funa. Olo faile gatamai. Se ilonga o leo tina te mawhai. Ae tu ia saula vau se aso. E mawai se tali o na yo manao. Le amatanga mai le amatanga o le taua mafutanga salilo yo manatu I ufa penei I pala ma pefu Lota ua lofa, lota o fea ngainga Ta mute whakavau, lota ua ahinga Ale I manu lo mai le pongisa Ale I mai lo keli whato wha Oi lau pele ea, sau ia oi lau penina Lo tofi mani matai, o mo ngaro wanganga I tai wali lia Funa pe moa ua oi mata Vai ai sau ta elenga I petesa I o foi na atua nei mo oi E au pea oi, o tau yo amionga E malu wai la fasili Fitu o le langi se tama Se a o le sami se tala no mai Uomo le la sa le bonisa Uole lo tu ai o folia Se I fofo mali e se atu Pua ngati a mamala Whaate awawe e se atu roa O ia malona sa tau o si aula Ua oule la wafo I amo Sa amo mai I le tae au Se taunu I le pongisa Le nei a venga mamafa Sai ai lo nei loto Ia liu lo fatu I si ma Talu ai lo fata mala Tali tonu foi ai lo tangata I le au fia loto le anga I le vai taimi o le whaingata Palona tinga ua tai mai Lima se laua fasili Lima se laua fasili Sue I pulotu se kali Yo loi ngata maling Oe lava o si au tai mane moni Now fili ai le whaamau Malo utali tonu O la ulava sa eli Ele va veo na umai lo keli Ya la ba a Pai sau kasi mai Fitu o le langi se itamai Se a o le sami se itala no mai Tole la saule bonisa Uale lo tu ai o folia Fitu o le langi se itamai Se a o le sami se itala no mai Uale tole la saule bonisa Uale lo tu ai o folia E musika mo le so fa timu le dei o le so lua so tonu o te sema lua fe lua fa ya o le dansa e fa fonga I tala I vai funua e pe o fonga da tu ta brenda le flutua ya Miriam la toa pomari fa tunga e pe o na langinda
le sunga ia Victor Kyle lo kas futialo ma le sunga ia puni i le rifo ia wauli fa mai ua mai lo ke va jalo fa tuai mantua ma le fa na wa onga le tua onga o le ia so lo jalo to mai o mai o to e mai le onga sa ia onga sa i tamale le sa i tene le sa e usi ta i lo fa ia onga ia le wa tu na wa pia onga to no lo atua onga bon la tu e fai se le sonal ala ki si de fale le a fai ona we tono le ta vale le ia moli fa maule le lo fu spa e fa maule fu spa le ma se lungo le tele i tu fa fu se le tu ta vale ya on fai na le o se o to le fa na ya fa ma lo tu fo i man tu ma ta vale le na ia tu piki mai o to le fa na i le tu wa yo onga i le ia woli awani ngalo tanto polkalame o fai waina ole tuli matanga fa tasi mai el fal to ya na tasha va elua ole sa sia ya wala wala fa tu tenga ole tanto polkalame da i se taimi ole AOAULI nei tono le fale suile va onga va ai pele o susulo o fua onga po susu fo ilo ulu fa mango le lilo wa ale mang e va veana e tale ya amatai fo ina tafelo wisu e o e lava na e fulu ia ma o antua i le tūlanga na ua e lea o ngā antua i lo e leo toi tele ni veia so toi ole nei ia kuantalo na tolu ia mi se lava ia i lantou ia i kolisi e leo toi mafu i sa teimi ia ona malo lole am tali e suenga fa ai ua le nei tau sanga ia mi se lava le NCA level 1 lua ia ma le tolu. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai sau whale motu le lumanai. A whai fo i sau whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lau whale. Awane e misia le polkalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lau whale motu, e whaata wai se isi o whale, le polkalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi lima iwa tu, amo. Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu
Mama sao se haso tato e fia vai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Le fa'ano ua foli mai O hiawe lo ufatu ahulu fiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o lau fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala Le singo fonga malu le na le sunga ya Josh Tantofi. E pe ona malanga tamilo ai le Pasifika le na amatuma ya ilana malanga antu i Samoa mua i America Samoa fa soloni ai i lo tantu o tunu i Samoa alwani ai i Tonga ya mwangalo ya pena fiti ya o lena malanga mai nei au kilani ya o le fu i fa solo antu isi ai oni usila nei o le te fiwa su antu fa mtalanga i winga i le sunga ya Josh Tantu ya ale fe mai o le sunga ya Josh na soifuane i le ai Honolulu i Hawaii ya ma safa pelea ona tupu ai o ia i le motu o oahu Ioe, i le pitonu o kane ohe. Ai le i me i antu malona ainga, i le motu o Maui. Ia, i ona tausanga au aviai o ia matala vau. Ia, whamaila, i le teimi a o ia le li i kane ohe. O inana nga i atuai, manisi o ana wo, i se tasi o papu.
Ia masafa pele ona fa so ia na wo. E lue usu se tasi o pese. Ia pese lea fa Hawaii. Fa maila o ina tonu lava. Ia o lena iloa le totele. E le ngā se ali si ufonga le sunga ia Josh. E pei ona makua crazy ia le totele. Ia o ilato. O le mantua i fia lava i whātunga. Ale nei fo ia li. Fa mei o lana whātunga nai le vantu nei ona ia tu sia. Ia mai ia whātuina mapu e ina ele i anga i mai. Mō lana malangata milo i le Pasifika. E pei ona whaanga solo i le time nei. Marutunga lele i le vantu le mantananga ma le sunga ia binu role mawai. La son na file na mawai le avano. Talono anto i le sunga le oa opo le futalenga ia panga mali e yopu whaivan. To telefo ia tupu manta mali i o le musika o lo o mafuta mai le aso ia awale poli. O le la vai whaanga solo antu tātou. Ia e fuafo i le tō wāwano. Ia a whai o nainti avano i te mine i o le awo. Ia so te mai le tātou ofisa. Lua o no lua. Tasi lima i watonu. E mawhai ona tātou tāla tala roai. Ia ma tātou wha so fo. Alea son na whina uta ua i le tala. E whampea. Po o le ale antunu ue te sawai. Po o le ale ngangana i te tautalai. Po o le ale talitonunga whakerisi ano i te tāpua iai. Po o le ale i tū o le polo kiki e ke a ngai iai. E tātou te tala noalo i mene i o musika. E le ia masisi fo i le toi whai mai. Ia a mea o i leo ke a ngai iai. Ia po o leo ke whaasanga antu iai. E le ia sa wale musika. Ia pi fo e toi fo i le ia ni mafutia. Ia mani tūlanga e pi ona whaafatu ulu i o tātou mafufang. Ioi, ma ila o ingi ke wale koe fo i lau sunga e ke whinga luenga ringi iau. Ina ue whaafunga antu fo i le siu funga malu. O le sunga ia Josh tātofi. E pe ona ia lana peseleda o te le tu una. Oi, wa ia mala uia wha ingoanga le pesenga. O te le tu ua oi. Ia e kua e pe le sunga ia Josh. Ia lana tu una se i Yeisike. Ia ona tala noa antula ia le iai. Lusful fitu minuto te enele tu lain tonu tani ia le polokala me le whanau. Malefal tua ia na tasha vai lua o le sasia. O whaingoina o le tuli matanga. Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Matango fiele aso muai mua Sauni maila o pati maleko tupulanga Samoa mai fa afia e fa ava Samoa ile atua lo fa sino mangalena Samoa no ua tu upele pele pe ilo Samoa mai ai fa fia mole au mai moa amane de la usiva mafali o winga tausa fia se mai ala ia tene Samoa taulele ai ia neloa AOAULI Samoa o te mita Saloloa Tama matine Samoa ia e mana tua malu fita o ainga ai mi se o matua awa o soulu mana I manuia e mawai o ele fi
fia fia ia tu mawile tu mafina wi melele e sili le amo itamua tu na Samoa mai ai fa fia fia mole au mai moa fa amane ene elausi pa fa alio winga tau sa afia se mayala ia teine Samoa taulele ai ulia neloa AOAULI Samoa o te mita ile basa loloa tupulanga Samoa mai ai fa fia fia mole au mai moa fa amane de lausi fa mafali o winga tau safia se mayala ia teine Samoa taulele ai ulia neloa AOAULI Samoa o te mita ile vasa loloa AOAULI Samoa o te mita ile vasa loloa Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale suia lingila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Leu fia sinana tuli matangau Paapea lava ita ole whanau Ole atu yo umatua Tuli ita ile aonga Matua aua e te whaau Ona pau ole fuasa e lulu Ti matale upenga Aveia pisa mole Sa asia e ta whaasao Sa asia e ta whaasao Atini pao Neo lata ua uto Talo whaatule nei fo i tula le AOAULI Samoa, malo lava fo i le soifua manuia, malo le fo lau, malo le onu sai i le nei fo i aso, mai se lava fo i e tātou o mātua, ia wha malo le onu sai le nei aso, i le ngaluenga whita fo i, ia ina i alo manai whanau, le momoli ina i a onga, ia nisi o la fo i e talitonu, o le nā ua toianga i atu, i maota malawa, ia o lo wha au pia fo i a onga na isi o le whanau, wha malo lava le onu sai, talitonu lava fo i le o se ngaluenga whaingofie ia ai whaafetai tele lava i lo outou ono sai ia male alofa e mai se fo i le pelenga o whanau a wā o lo tātou luma na i lava lea mo aso ata e au teine matamal tutulu mtangau ia Patalo fatu fo i mawhaia onga ia te outou lava mawhaio na maua mai tātou polo kalame a whaio le nai te whalongolongo mai le leiti o ta avale ta mamatina manaia ia whaifo i le nawa e o i le whale whalongolongo mai ai le leitele po o whea lava o nisi fo i te tono whale a onga o la fo i whalongolongo mai ia whaatalo fatu whaia onga ia te outou lava ma lo lava le ono sa ia te outou le nei aso ia onga e sere kou le lei ia, teina matama mana tua foi. Umi la foi ni se tātou tala e whai. Pe a umala tātou tatalo, o le amatango le tātou polo kalame, tātou te amata lava i le tatalo, ia ona wha wawai lea o le tātou polo kalame, ia file mule leila o le pisa, au lea le a amata te whai a onga tātou i le tātou tatalo, Ia le leita maiti tātou ifo matatalo. Vi ia oelo mātou atua ele nei fo i aso, mātou whaafetai lava ia te oelo walofa, ma lauanga le leia i mātou lau whanau. Taftai tele lava mo le mea lofa fo ai fua, o le hola ma le malosi ma ia te oe, mātou auli ai fo i le nei AOAULI le atua, ia vi ia lava lo suafa, whaafetai mea uma lava wa e saunia.
Ua e whaamanuia i nai foi I mātou I le tausinga o mātou tino leo langa nei ia vi ia lava lo suafa whaaftai mo nei o mātou mātua a maise o mātou ainga lava I le tausinga o I mātou le whanau le tuala mātou tamā Mātou te whaafetaia fo I loa lofa I le nei aso, a toai fo I tausanga I whaopopo. Nisi o I mātou, mai se fo I le soifua nei o mātou mātua maainga. Ia vi ia lava oelo mātou atua, whaafetai tele I loa lofa, whaafetai lo wanga le lei, lau pui puinga ia I mātou, whaafetai tele lo mātou atua. Mātou ta salo manatua teine matama lava. Ta maiti o le nei la lolangi, wai fo I se teine ma se tama o maua la mātou polo kalame, ia o atu iai le alofa tunoa o oe Yesu la mātou wo wha pele pele, mātou ta talo wha manuia, ia o onga a teine matama lava. Fa ele poto ia I lātou, wha manuia ngā ruenga whai a tamam tina mana I o mātou ainga. Wai fo I le whanau o maua I tino mai, nisi wa maua I whaanoa nuanga ona o le wala aupa ia laua fio e ala I le maliuma le oti, mātou ta talo wha whana laua fio, mātou wala aulea ia te oe le nei aso, anga le lei mai pui mai laua fio I toenga o le nei aso, ina ia hi u lava le aso I le vi inga o laua fio la mātou ta talo lea, ia latu le swafa pele, Yesu ke riso lo mātou alii, Malo mātou whaaola, amene. Malo teine matama, tātou lea talitonu a whaiaonga. O to atele lava tātou le na o fia lava foi. Ia e whai mai whaatasi le tatalo le teime e whai tātou tatalo. Manatua, ia awa foi lana I ngatai awa na I ngatai o le whale haonga le teime le talo le haonga amata. Ia ho o foi le whale, whaamasani foi oe, whai e oe le tatalo le whale ali teine matama. Ia, teime la le afiafi, Ai ata mamtina le la fai al tatalo le tatou lotu. Ka kole onga maka o kale popoko ia io e. Popoto ia o teina matama ia o la onga amata. E fai le tatalo wafoi o lai tatalo ai tatonu le onga amata. So o se taimi o le aso io e. Talo e amata I le onga ia. Tatalo le taimi o mea ai seva ai. O isi foi tatou. E umalona mo moe wo o le taimi foi le lo feala lau whaatali ta mamtina e o atu e piki mai. O le manai ia e foi le tatalo le nai fai le taimi le nao le aso. Ia e whaafetai ai a Yesu ua saunga le mu le aso va ai la o tau teine matama. A fai la ke onka ke lea onga. Taimile nei tō anga e alu lea onga. E se lea onga o lea onga mo oe teine matama. Wa a poto lava oe a matatu le taimile nei. Le ke la ikiki ai e te alu watu foi o lea onga tūlanga lua. Oka ua makua le popole fai a onga ia te oe. Wa o la ua e loa le lei ia ma ua e sahuni. Mo nisi o onga leo le ata pena mo oe Ai a tō anga e alu lea onga amata. Oka o le lei a tili le nā ia maua ai fo I tātou teine matama. Maua a tātou ia o onga, maami onga uma, ia mā tātou tū maanga. E ta pena I tātou mo le alu o le tūlanga lua. Ea, la ia shau tei matua, ia whape ngā lola, ia o atu na o e wa avea o ma teine matama matua. Oka le fia o ta mama tina. Ai se wafo ilenga e ko anga ke alu la onga amata. Ia, awala le kawa iloa. Le tele ta maitsi. Oi tātou le na whailonga la sa whanau la sole nei. To a tele fo inisi le fo ie loe fa ia onga io le asol nei na ato ai fo ia tau sanga onisi o tātou ia ese lale fa fetai o tātou loto ia Yesu ona le alofo Yesu ia fo hai mai fo le isi tau sanga le nei mo tātou lava le ngata fo le ia tātou tamaiti ia fa pena fo ia tamamtina ia fa pena ia tina matua matama matua ia le leila usu fa atasi le pese o aso whanau e wha manuia ai tātou ia ma tātou fia fa atasi ai wha ailonga fa atasi au tau aso soifua ia ma aso whanau o mātou nei tamaiti o tūtun matangau leo tele mai Lucia mata mai Lucia tātou pese ia tolu
fa. Ia manuia to waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Ia manuia to waso whanau. Whaamanuia le atua. Hip hip hooray. Hip hip hooray. Ia lele pati uma tātou talosia anga lele atua whaamalolo ia te outou malama teine matama wa atoa outou tausanga lenei aso fuha ile malosi whapena fo ia tama matina ia mana i o tātou tua amatutua anga lele atua lo outou soifua whaamanianga na outou aso soifua mai tutul matanga lei teine matama ia ole mana ia e tatu tama i taalonga fo ilea ai fai fo ila e fai tau ale tusi au tatu mate matenga ai fia fai le mate e taalo pe a fai tau ma fai mate matenga ile onga mate fai a onga le tele to atele yo wo e sele fia e fai a mate matenga fo ia i totonu la onga mata o neila o tatu mate matenga la ia e mate mai outou ia po a manu ia ai po a fo ia o le a fai taua te fai a onga ia o lato folinga o lato wa mio ia ono foanga fo ino no fai e lo ai le tamai titi lai ko anga e fa alongo pe a o le taimi le vasenga ma le taimi le tala no ai ma fai a onga a wa tonu fala onga mata tatu te tala no ai so sem faenga lava e o ila au e o manu e o no foanga o manu ia e tala no ai tatu wa popoko ayala popoto teine matama la onga matsa o lela ia vave mai le mate vave mai le mate o tota maiti a lela la fai taua te fai onga e make mai o kou po o ai la le asaola na mate talongo mai Pahenga mo mua lava. Fai mai. O au se tāli au te nofo ai. O aso uma lava. O te oso ai. O ai la. O ai. Hui. Hui velo waka o mai fa mai ho sea. Le ai. O ai le ngoa. Mana tua le tala no tātou. O le manu. O le manu la. Le lau ka wak wha onga. Ia o ka wakula le si vaenga mua efse soani lau mate o le manu. Australia no foi le manu le aso uma fia le manu le oso o ia pati uma mai mo emi wala au mai emi fa mai emi o kangaru ia io vai le manu le e popoto foi tato e ta le fa pa la ngi le fa sa mo le manu le na o le kangaru ia po le kangaroo le tato ia vai paki uma tasile aya Emily ia leisi falongo o ni usila o te nofo ai ta fia le lava ai le aini o ta apa au o ai la te falongo o ni usila o te nofo ai o te fia le lava ai le aini o apa au lona winga o le manu lea e te tawana lele ai le fai mei le ngonga apa au mate mai o ai lale na Wai, manuki, a wika fio lai, le ai, ele o manuki, wai, etso, selele, mongi etso ni usila, wai, le, tele le tama leo raupena, fai mai raupena ole kiwi, vai, kiwi ele ngi apa au, ia, le tele tamaiti, te falongo. O te oso I lunga, o te tofu I lalo, o te tawhiti I lunga o ngalu. O hai la. Lona winga le fai mai e alu, e tawhiti I lunga o ngalu. O fea mo ai ngalu tamaiti. O fea? O le sami oka le popoko, whawhitai lava si osi. Ia, o lea lau tatou tala no a whaila o le sami o lona winga lao lea. O ia, le tele. Ia, o le ia la e oso I lunga. Ia, e tofu I lalo, pe maulu fo I lalo. To e tawhiti I lunga o ngalu. Oka, oila le ia le na. Oi? Oi, ia, va aila o tau a whai nei loa mai o le ata o le ia le tonu, le tatou tusi whai tau. Whai mai o le wha Samoa, o le mumua.
Ia, o le mumua ai a whaapalangi, ole a. Ole? O, kasi se kai ko popoko ke le alana lai mana tua tātou. Whaasamoa a tine masama. O, ka le wasau leisi, mate vai loa, kasi le aia sia osi, tasi le aia emni, le lei tele, ia o le isi. Hei mai, o te lanu moana, e whaasusu la utama, ua ngau ale fua ilo mamafa o lona winga, oka se la poa. Ia ai lanu moana, io e ai iai foi la lana pepe po lana tama, e whaasusu, tene matama, oai na te mate ina mai, oai lale mea ola le nae, e la po ma lanu moana, whaasusu lana tama, oai, ese lelelei, mala au mai ese kia, o le tafo la moana, vaai, lelei tele, ia, leisi whalongo, ia e whaatafa ma e soso ese, a wā o le nei ia, e whe ai tele, oai seisi o tau e loa le ia le tau whe ai tele, oai, malie, ia pati, uma ese whaingofie, ko a wha, ia le to a wha le o tau le na mala au mai o le malie, le tele se ko popoko, o momo sawa, ia e pata tū le au wala lona winga, ko se la popo o vai, mamafa tele, o momo sawa, e pata tū le au wala, oai la, mate mai, oai, oka, ia, tilo mai tātou, ia ole solo whanua, le tele, ia o leisi, o te taai le sami, e valua o vai, o maua oe, oka ua o toso ina oe ilalo, woka fio lai, e fia vai, e valu vai, oi, oai lale mea ola le mau ele sami le loe tātou e valu, e heisi e sofa mai e valu na ave, ia le lai fai mai e valu na vai, oai la lea, make mai, oi lea, oi, fa mai o le paa, lea e fia vai o le paa, oi e loe fia lea fai o vai o le paa, ia le fai mai e valu na vai, o lona winga la, oai, oka pati uma mai tātou ia o le tātou wō lea o whee, ea, io e mana tua fo i wa tele na masani tātou e valu ave le whee, ai whai mai whee o uvae, e valu o uvae, ia vai le mana, ia, leisi, a tingi malo, e taunu umai ua leva le po, oai iau, o lona winga, e ngofo le atingi ai malo, o le atingi, ia o le pau fo ile po le vaenga le fafo, a le lai nofo i te tonu la uo lea, fai mai, e tau nuu mai wa leva le po, o ai se se o tau e mate mai, o ai lal tato uo lea, ia o leisi la, fo e whamtalanga e fisosoani lau make, e malo le atingi, a le fai anga ia, io nga usu mai ana le lale tae au, ia e whatu atau nuu le whale wa leva le po, o le nai whai anga whapena, lei o lau mei, lei tele, e wafo o lau mei, se le whaamali liu whai le mu, ea, lei tele, leisi tato mate, o te nofo le pu le matawhanga, o la ua meo, o te alu wha atafa, oka, whamatala o ai lea, o ai, o la tātou o paa, ea, pa ai alu whaatafa, ia wa ai leo tau iloa fo ilai i o le paa e alu whaatafa, to e tasi oka, make mai la e mawanga la le make lea, ia o e la wa malo o e la so le nei, o se tālia fo i o te no fo ai, o te fo linga i se tama i pea, ai le ai, o ai la hau, nona winga, pe fo linga se pea, ai leo se pea, o ai la lea, o ai, le tele tamaiti, ia o la tātou wō lea o koala,
Ia va aila esele ko lelei va aila le la wato atele ko afa tolu aia vaenga ia to afa o le si vaenga le ta itasi mai ia lelei tele esele mana ia taua tele to anga yalu la onga amata fai tau le tusi kilo tusi nei tono le fale onga ia poto ai oe mai loa ai oe mea malava ia va aila pati uma mai tatou o le tatou taalonga lena i le AOAULI nei tēnei matama tae hau foi ia tatou toi tuli matai foi po le ase isia tatou talanoanga a tae hau a o la tatou talanoanga la lena i le AOAULI le nei tamaiti fa malo lava ia te utou uma lava o lea ua mawhai o na whaalongolongo mai ia mawhai o na taa alo mai le tatou matematenga lena umatu nei talo sia lava o tou maua le malosi ia ma le saunga le mu tēnei matama manuia tele lava le AOAULI le nei usita ia tamamtina wailoa ka mai loa tamamtina wa e whaalongka ia wa au mai fo ila ia o e whaltala mwhaia onga ia manuia tele lava le nei AOAULI tēnei matama so fa soifua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Everybody knows it, Bravo, a champion. Solo, bayo, solo pa, manambo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo, solo pa, manambo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Aefia iloa ngai yo piko asia si mai si o mako afio ai le kau fia mali e ko kaula papa afio ai le lako kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai na yao alona kai sale u kongi o le lima maku fale u po pe va ko finga ko style wa pe pesa masiva solo bayo solo pa manambo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa.
Se whangamali o Mr. T le dei vainga o le AOAULI po le dei fwoi vainga o le fiafina ua toi ono miru tolo toi ona tale o le itu lai fa. Wautangi antu i le sa sia mal fil tui ana tasha vai lua mol porgalam le fana ua whaingo ina o le tuli matanga e pe ona e whafonga antu iai e mai mo mai fo iai i le nei fiafi mo se si whapoponga i le afo le tolu i le AOAULI a tai au. Ja, Samoa, o tolunga antua i nama le tutua mo oe le dei fo i a solua o le asinga ngana ua le tautamani i le tātou mafutanga matua atu i a te oe i lau titi whaitama alofa le tua te antu lau tau soi fuamala bantu wola i le AOAULI a te ao ia tātou toi whiloa i foi i lunga o peau ngalo le ea i le polokalame o le AOAULI ma FOFOGAMUA. Le fionga ia le antaua po le fionga ia pesta savea o le usa ni mai e tau te mafuta se o lia le tulai fitu i le fiafiana. Nei, ia, wa lua malasunga ia Isaac Paunga a wala wale tau tuaina o lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu o le polokalame wa whai ngoina ngā ngaifo o whaiva e pei ona sa whianga iai ma lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu. Ia, mai lawa le tae ona leila se ia o lia. Ia, le ni vai ngā o le fiafi ia e maru ia tele la singa ma whainga malo longa o le ria fiafi a lofa tele antu wha soi fuaia. I made